Fáilte mór go Ollscoil Teicneolaíochta na Mún an saithe mala naspaí cúnta Corcaigh sé Cluiche Ceannais curnaí chun na chúda bheith ag tasnú an saithe gan cúpla neomad le Ollscoil Cahar Bhlá Clia le tuairt aig ar Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Tá míl beagar in sa den Cluiche Ceannais dearnach a bhígar na sa imimegadí an breise agus beidh cúg neomatí fanachta is sa chluithe sa réitor i mohull na Parkinson Patrick Smith ó cúnta Fort Larga agus é tí chun tasnú dhéanamh inis gan cúpla neomad. Is féileann Richard an rá ar na Nistíomh sunna baile. Fiechan der dúis ar Coláiste na hOllscoile Corcaigh a tharú bháin dienta ón lgfa. Tás níon cuimh fór district sa chúl leis an lína lán chúl ag Nora Martin, Dara Canary agus Rachel Sheehan agus sa lína lechúil Amy McDonough, Neva Bán, Aoife Healy agus Rosie Corkery le chéile an son lína an láidir an sunnige Ollscoil Corcaigh. Mohull na Park Beo O'Connor agus Cillian Hogan. Agus Selina lehasach tas níon Anna O'Neill, tas níon Abigail Ringenson in lár néan an son na had slat agus Bríd Mac ag Cathal Ganzi if the dóíag trán hóna. Selina lán hasach ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh, tas níon Ellie Jackby annach le heice in né Lia Hallahan agus Eva Fennessy istig sa chúne. Fiechant na cuairteoirí an so go Corcaigh trán hóna siad Ollscoil Cahar Bhlá Clia. Well, Richard in Éireann agus ráthú denta go son ón lgfa chum ma. Tás níon Robin Murray istig sa chúl le Claire Dunn an son ag Cathal Ganzi ifh dó agus istig mar lán cholín ó bhíh Cathal Ganzi ifh fé hocht deirtalín a méid Róisín Ennis. Plus níon níomh danlan sa chúna eile. Selina lechúla cáinmh tá níomh Crowley, Ban Bhlá Clia gan dát Ruth Sargent ó Chiel Dara agus Christina Charters ó chunta an Chaváin. An mohull na Parca tá Ciara Benville agus Chloe Darby le chéile. Lína lehasach an láidir chum ma ag Ollscoil Cahar Bhlá Clia Marcy ó Hubbardán, Lia Fox ar nahad slat agus Clóide Lohan ó cúnta Longfort ag Cathal Ganzi ifh dó íag. Sa lína lán hasach an son an lína is Stein Sherry is tócha go bhfuil ag Ollscoil Cahar Bhlá Clia tas níon captain ar Emma Duggan ó chunta in na mí Kate Kinney ó Uiválaí agus tas níon ibhir fithe cehar ó chunta bhí ó Fionnuala McLaughlin istig sa chúna trán hóna. Rá athrú dienta ag Ollscoil Cahar Bhlá Clia ó inné agus bhí bhfuil bhí bua maithe chuné sé seán breise gan dát hí ar gimmart sa hané Ollscoil Cahar Bhlá Clia a héanana de a gine Ollscoil Teicneolaíochta Bhlá Clia a héanana agus sinna stoppaniste árán na bhíon. Well, árán na bhíon Seinted sa, hísan sa, well in Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus bhfuil sin nach mór réichan le hóide chahabhaisteach as tús a chorn le corn í chun na chúd sa Cluiche Ceannais gan dát bhfuil na Champíní an nurig Ollscoil Cahar Bhlá Clia mar a bhí sa luan san bhí Cluiche Chruige Cohanégan Ollscoil Teicneolaíochta Bhlá Clia bhdar héanana de le héanana né té seán breise cé cinní in lecha bhí coné le ceire scór os na kickan na séire do Coláiste na hOllscoile Corcaigh bhí buamach agus sun héanana de i gcuine héanana seach le Coláiste na hOllscoile Olla agus bhfuil si Ellie Jack in lecha bhí cosuna né héanana cehar sin ar chlár scór agus sin nach mór réigenis chun tús a chur leis an gluthe sa go chainre socarta hísan san in Ollscoil Teicneolaíochta na Mún agus sin nach mór réig ha me faidinis bhfuil éon athrú díanach déanta gin ráir na sa ha me fiechanta macha cé cinní meachtasteach san mar lán hastach bhí sé ráiting meach sí siúda gimmart ar nachad slat trán hónach cihimíd cá ráis sí sa chluithe sa bhfuil éon athrú déanta Coláiste na hOllscoile Corcaigh cihimíd chomá catá siúla go sun trán hóna cím bhfuil Bríd Mac meachtála ar glíhána sa agus bhfuil cúpla áthú is timp le parket agus cíimi so crosé sí gan cúpla nóma a stocha Abigail ringe meachtasteach sa chúna bhfuil há sí meachtasteach san gansaí ifh seachtaíag ar a rámachas ha sí mehisteach san sa chúna bhí sé ráte meach sí a gimmart ar an nachad slata cha Eva Fennessy a mohan san go tús an chluithe agus bhfuil Patrick Smith initially ar hol catan áige Patrick Smith trán hóna agus tús choir le Cluiche Ceannais chun na chúd sa agus sellh luúan is ságe Bhlá Clia sa Coláiste Ollscoil Cahar Bhlá Clia meachtar nun sínis los a choristeach san nimmert sa agus bhfuil be gíor híocht ar nisir scór an sama haintse spás si sa chúna inis cai for a chuirsálaí an bhar líor hóid sa Marcy misteach sa chúna ríis agus bhfuil go Darby líor hóid arás bhfuil chiad scór fachtan sa hagan tá chiad scór fachta ge Ollscoil Cahar Bhlá Clia agus sé sinna teachtó benna bhí gimmart anna bhané Chloe Darby mohull na Parkinson benna bhí na gimmart le Bhlá Clia gan dát
Counts Bóta Machadson agus well Prashachtianta den Gicamacha Troblóide Buintla Shaw the Corcaigh gets agus and Counts Bóta Stachsili and Tán agus two splodr Corlish Gluhesa ege Ollscoil Chaharvla Clia agus Kate Kenny a Creichnú and Counts in the Stachs the whole agus well Hasha the Troblóide Munson the Nish Prashachtianta den Gicamachanson and Gekiva Ford Kashi Socru Shis Nish Mar Vishishin Dain Sherach Natusa Anachain Sherach Munson the Gevla Clia well Counts Bóta Stachsili and Tán the Nish is Hen or Clara score Ege Ollscoil Chaharvla Clia agus the Mach Cheaden son go Saradach is Lear Hodgan Fact and Sunaka Jushin Bóta Rash Rishka Abigail Ring Congrachton Shastanach well Shachuniad Ollscoil Chaharvla Clia soccer to Shis Anava Shachun Ban for on Hiet score Tron Hona Derby Mohalarna Park in the 14 Kira Banville Trasna Raisha the Rishtanish and so Asha the Mach Cheaden the Lint on the Hopic Finula McLaughlin BEO BEO big score le Tachten so Meg and Counts in Currastach Lesha Dasogach and Counts in Curra Air 4 Eel and Sonaka Ach vi Desh and Son He's a Queen of Gresham and Master Shachs of Vard and Son, ach well. Vin Tonson le Cluiche in the hOllscoile Corcaigh nach Rav County Galt and Sunaka Hen, a Hen, Capus Henny go Hen, a Hen or Clara score, ach Neil go Fallin. Counts in Bóta Sunaka, then to go and get Rachel Sheehan. Rosie Corcaigh band, never born at so, Maxus in the park at so, Counts in Curravaris and Sunaka, Joe Abigail Ringus, and the Cor Lewis Shachs and Emmet, Rachel Sheehan the Nish, if you can Keen, Kelly or Hoda Hockey, King back to Shachs and the Joe, Leah Hallinan, Leah Nish, Fihameder Machon Vada will Cheshin if you can go back well, Tong and score Fachtake. Tom Mates and Dianta Gilia, Dianta go back in, he'll score a halt condition so, the Cluiche in the hOllscoile Corcaigh. So recent Kikamach Toka Gusserad and Son. Well, right, Patrick Smith the Roger Cheshin. Lubbernoch Gamaha agus well Congrachton Shastan is Loa Ma Balahe Howletson Tron Hona agus well so was Lorna Parker reaches here out is made spots a hastig it's a Kate Kenny ni Federation then the spots in the Hurte Hoxi Shin to spawn to Sanerig Visha Visha unter her father Husen son of Kunta Vio nor a voder shot and Nurig Hoxi Shin to spawn to meet to Husen son we're going to clash in the hOllscoile Limnoch on Lawson ach well he's a Cork Tron Hona Nisha Hashed on your Neil Congrachton Shastan a Fachten son again Mary O'Connell Cadianic Mary Brunish the Tráchtaire Chloe Darby Counts in Bóta Stachajo Leah Hallinan Berkachmach Counts in Bóta son the Neil Takahemach Rish Chloe Darby Rish soccer to Shees well her Darby Larga 100 the Nation Soda Cluiche and so well clear has the Fiachen Gamal or Reinchard Shelf and a good spot in Nation so Bert's of Resh here and son again Cluiche in the hOllscoile Corcaigh Bert here and son Breed McMahon Initiative Shield God Shear it's off Finula McLaughlin Garrett Cheat Broad Correlation Gounson Agazession if you can go to her fad score even Fachten son again Ivide Haney against son Leah Fox the end to go Hunter and son again score in the halt Agus well hOllscoile Chaharvla Clia soccer to Shees Gaman Gikamach Toka Counts in Bóta son again Aoife Healy Congrachta Emma Duggan at son Chill Brew Herrera Aoife Vishianova her father ne Igimmer go Hunter her father Mliana Gandout on your Neelinish Gumpun Lir Hod Sus in the park and Sodda Cluiche in the hOllscoile Corcaigh Shachun Abigail Ring Currishi Shaw Broiglish Ma Heinchi Spas Agus see Garrett Cheaden saw Hakun Torta Buintla Shaw on Feder and Passion of Halter Stach and son the Antigamaha came Passion of her Stach Ellie Jack if Yakan Gamahan son will and scored some brought ball and Macht in order being Tolo and counts in the halt ach well it's come a son the Antigamahan son a Toro halt Aaron Glushach son the Antigamaha Aoife Healy in their hutchin of Wachten Don Gikamach Nish Robin Murray if Yakan Demach Robin Murray if Ian Gimmer to Kunta and the Meeg on doubt Agus she a Fallum Hus and son again Monica McGurk Bertico Gubberlin Lechele the Antigamahan son again Rosie Corkery in their hutchin of Halter Nash the Antigamaha Shin of Halt and she go Hunter her father Shin of Halter Rash Aoife Healy Lish and Broiker Shisiga Aoife the Emma Duggan Chilter their hutchin of Halter Nash as well the Antigamaha Aoife and their hutchin of Humpus in the park Breed McMahonish Cadiana she Titi Huntalun at son dinner does the cousin Tory Christina Charters McMahonish Garrett Cheat is Fedel Hirsch score a Halt Homa Kurishi Shaw Broiglish Nielik Trasna Reisha the Reached Shelver Reached to get Corcaigh get Sogs and the Fiachen Kun Keen Spas a Halt in Ishika Mary O'Connell Garrett Cheat Hakun Tour to Buintla Shaw on Feder's all score a Halt a Rashkidi on your Neelish a Dasog and counts on the Fiachen Gabagas brought Bonella Order Henson again Cluiche in the hOllscoile Corcaigh right or Machtamum kind to will Oh, we real and Vontashen now saw to get Patrick Smith and son Bichachta on scores in the horror of Beder Grasheshin Cur Air 4 Elike. Give me the Mishke thought talking the kick in the Sarah and lost in the hOllscoile Corcaigh Tron Hona. Agus Leshi Kitogan so. Fetlo Soccer Shees agus well Hena Dole and Order Do it's up Broad Correlation Gounson as well a Hunter Shin Ta. Counson Facht and son well again Ellie Jack. Counts in Bóta Machadson Kun Torta Buintla Shaw
The hitting a machan sa dianta go huntach and son again Cossentor near Danlan inchi go huntach and Lear and a hot or Nash be kuntur to bint shin the kick in the macha to trouble load and so good dis again Havador. I guess well your hot force and so again. Ollscoil Chaharv Law clears and counts and Corcaigh Gidi Emma Duggan. Cabo Higgin counts at the end to go home to her father get Efi Healy on love of her Gounson and goes well Neil Emma Duggan soccer to go forth so Abigail Ring and Garrett Cheatinish Dorn Corlesh or Hodson against the Cossentori a Sposa Hot and so get Corky Moss Fedel of Roy Corlesha Kuntur to Bintlasha which I shouldn't have Mach Neil both Shigan son again Leah Hallen and Neil Stiger Alina will then Navana Stiger Alina Kuntur to Bintlasha the kick Eric Brunton again right toward Neil and Lear Hawker Machti Macmon counts and if you can come out will Neil and counts and Corre for real. Desh Untoch Kite and Sonniga Cluiche in the hOllscoile Corcaigh. Agus Vost Henadole Nord Chiitsa. Robin Murray initially talking to kick him out so he made Caldiella she about us up. She scored a tave. Henadole Nord Chi. Struck I of Chloe Darby and Spukatsa. I chef in fact in Mumhan Lorna Park and Sonniga. Mary O'Connell well. He rush she Alberton Lear Hots in the halt. Ach Susna Park initially right. hOllscoil Chaharv Law Cluiche Ceannais Darby reached if you can keen Bert Falca history could Dennis of Resh here and son against the cool again Cluiche in the hOllscoile Corcaigh Duggan and Mumhan Lorna Park inish Shelvin saw he Cadianashi if you can so us and saw as a Roy Corishisa ke Tarak the and Sonach the Dente Gamake and Lear Hots in the hot or Nash Duggan and Machid and Sogo Serodach Kuntur to Bintla Shahanish and saw they're going to reach the 6 of Hula Lesha Dasoga gas Hecher Shin Mar score Ma Reinchi Shin and counts and Shin score as far Tron Hona Gadisa. She then scores far Gadisa, Dienta, Agus Crohe and son of father get Emma Duggan, Agus Count even let's have the Mihun Keen, Piece of Bagella, Clara score, Henna Chi, Len Nod the Chin, Bod the Shin, Imshin Sonaka, and Blair Hall Bolt to Machanson as Kyle to reach to get, Quiver Ford, Agus Kuntur to Bintla Shahari, Stein Chair, Broy Correlesha, Block all Dienta Gomahanson again, Cossentor, Kevi Shigetson, Gamma Machagan second Devon Div, Rosie Corkerinish, Leslie Hall, Congrocht and Dave Lina, Philula McLaughlin, Tavlehe, Ach Kicks Gale Titson, Agus Kashat Sokru Shisanish and Sok, Cluiche in the hOllscoile Corcaigh, Fibeco, Leshagi Kamach, Budisa, Sochleha, and the Chi, Len, Nod, the Cheese, and Counts and Correct, Varus and Sonaka, your whole fact to get Kellyanne Hogan, E. Kungamadisa, Sochleha, Captain and Éireann gone out. Well, the captain and Éireann, how Cavan City, Shastan, Hollandson, Banavon, well, Horshina Broga, we had Nick here, O'Sullivan City, and Ackle, Grace Carney, Hollandson, Shastan, and Bertica Lechele, Bertica Son, Éireann Bokach, and Nordernlach of Wig. Cluiche in the hOllscoile Corcaigh, Comorta saw Ravilis a doyer, who was Guga Ola and son about us in the Visha Shin. Trust and reached, shall have force again. Lost it. Chaharv Law Cluiche saw das fine Chleshler Hordes and Counts and Shiot to Stach and Son Capus Heniger of kicks here and Sonach need to Red Hor, Facken Echer, Susnan Park and Lesha Reichet, Cluiche in the hOllscoile Corcaigh, and Broy Corishis and Sohaka, Kuntur to Bint Leshahanish, that's the Cossentori Marha, Kellyanne Hogan attacked as she shot down Sherach, there a Heinchi chance. Here Holker Joe Rosie initial saw Rosie Corcaigh Mumhan Lorna Park Caldiana Shilesh Nilena Congrocht de Kashi Machid na Linton saw and passing Cora Era and Dalavit son the kid Dienta Gamage Breed Macmaw and Shelf Shin a Halter Nash shot Beo Lauder the Hurnchi on Count Shees Vin Chadacker stop a Horlehe Begiracht initial Tachta Stachan saw Meg I should have chield Spórt in the heart, as the Cossentori Focky here in Sun, so it's the Park and Mary O'Connell with Cheshin Factor, Harnashik and Neil, Glanta Source of Reach, Bautavana, like a Cossentori and Sun, hOllscoile Chaharv Law Cluiche, Dienta Hunter and Sun, Shin of Lana Source, as well. So it's the Park and Isha Reich at the Reached, as I'm a faddy here in Sun, Dara Canary, Washi and Mark All, Kate Kenny and Sun as well, Dine Shera Bintley, Kate Kenny, Kashi. If Adach Mar Hashian of our father or Heinchi Shellev, because Shellevinech Girach Fachti will Denta Gamaga Darrenson, Law Vegan the Hur Elshir Hotson is Denta Hunter Gadara Canary, Law Vegan the Hur earlier Hotson as well. Shinrod Mad the Hork Ganishmar, when Urahurn to stop like Kenny want to Bocht and Rodegant. Johnson Kurastachsachuni, which Eshin Kyle to come out of all Elep, Sunkin to drown, took and Sonach Nidur to right or Fakenecher and Nort. Yapus Henniger of Sunkin to drown, son, Chloe Darby, Nidur Patrick Smith, Fakenecher. And this Dave Lina. Johnson Butamacher reached the end to Gamaga Mary O'Connell, in a hard Congrocht and Dave Lina, Congrocht and Shastan, Sluama Balaha Howlandson, Das Glora Howlandson Godisa. Shall ever force to get Cluiche in the hOllscoile Corcaigh, Losacher Shachs and Immert, Abigail Ring, Fihis Latamacho Modern, Federlish, Federlich and Das Auction, a hard to go Bunish, Breedback Mark, Corishisha Broglashagas, being Chisha Creen or a Hunchi Fig, Gachem Bautagas, well, Malacht and Tráchtaire, Currumsa of Shinbar. Shannon turn the count Kuramoon, Isha Kenichi, soccer to go forward, Lish of Roikshin. Svechen der Glug, Denomti Kate, Hen the Chile, Nord the Chin, Bordish in the Ford, Durgan Fack, Ongi Kamach, Counts and Butamach again, Robin Murray,
Macha Joe McLaughlin at so, Dienta Gahunta Hake, Nish has passed a stick, Bert, a Gwynne Bert, because I'm a dog and Nish, and the Hind Sherach, Binta Shamar, Lord Hunchi shot, on Vroig Shees, Hashe, Dakar stop a Horlehe, K. Kenny Nish, earlier Hog, soon keen to drown Fachten, Sunna Kenny Dort, Vane, Facken Echer, at the garage, it's so good, Sarah Hanish, and the Dine Sherach, Binta shot, K. Kenny, Faku, Stata Machamo, Mada, Agus, Gahunta, as Harrison Drasnan, because Sarah Herfad, Hak Count Elefachtike. Nish. Trouble leis gí amach an sáil le cúpla nómata nósas bhain counts an cura na Varus an son well bhí cear nómatí an scór dar nach go bhór Ollscoil chathar lá clia ceann eile fachta níos an sunna chu dé nómatí caite agus well sin na dúdaminis nach mór le leití siad an chiad legus an stóchach beag héna cahard le náda tí beag Ollscoil chathar lá clia na hástal sin gan dátaí marídar an breise in né Sigan na cheanna chu gan dáta í fihílí nísin le hócar tras an sulgaí Rosie Corcaigh fiochan chun cín cén ráhacha Emma dogan congrach le Abigail ringin is a déanamh go mat an le hóitin na chumpú timppul í léana fácha stigan isige Coláiste na hOllscoile Corcaigh duine bháin sin eile fácha stigas ceanna le caiitim sunnacha Kellyanne Hogan níl sí seo soccer tu go dísa chomá Kenny níis counts an chuisteach go séráideach berta gona berta stig if the déhanis so Emma Marcy Garachid ha dain share bint le seo Emma Marcy Garachid ar bháin níl facla déanamh ceap broig a chuirleis agus an counts an chura Harris an Drasnán well bhí iirecht ar bháin sunnacha ach well scumalo count chura Harris an Drasnán acha so fiochan síos ar cláir scóir sa héanna cúig le náda tí an cúig faoin tunis idir na fórna is well Coláiste na hOllscoile Corcaigh rud éigean dhéanamh Kellyanne Hogan in ish and Counson but sin caiilte cut to go Mumhan Sundan láimh chur Lear Hodson nach Patrick Smith a rá an Counson im a Harris an líne agus beag Lear Hodin ish and so ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ras teachsa lá a ríis go ban neve ball and son was in Corcaigh mo Lorna Park a hasha the gumpún Lear Hodin ish Beo O'Connor Cadíannig Mary ish so Emma Duggan a grobbrú an nach ruig chun Lear Hodin Alternash Breed McMahon ish ban Fort Larga vín si seo gimar tidir chunta ag an dát cho si Scoil Huasan son a gúnta Hubbard Darn agus an isí gar cheated so féidir lo scór a háirt agus bhfuil tar éigean de háirt seo an isí gar dianta go maithe bhfuil éon cabhar tacht níl éon cabhar tacht an éair éh féinasí níos cadí gana géimh tras na ríis ráisiad luasá chur isteach an glóisteach an isige Amy McDonough cadí gana géimí le seo agus an count an chur ar fáí lágaí iirecht an Baltason agus sin NTU ceann an is churabú aige Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus an réitor a meachta mun cainte le Breed McMahon bhfuil rud éigean chur isteach ide Fysionis le tachtamachchat so Brenniske a hátigus na himiróí is chun stop a chur le seo nadidir be clasíochta ag an tbéidir a thsúlaige Coláiste na hOllscoile Corcaigh chun stop a chur leis a gluthe mar siad Ollscoil chathar lá clia has soccer de go húntaach an sá a déanamh go má well physio fós nectar réiteóid agus well an táime meachta Sathairn Teicneolaíochta díag caite ar chlár a scór an táime fiochan tíos ar héanna cúig le náda tí Cluiche Beo Ollscoil go díos as a chluiche sa agus Brenniske is fachta gan na himiróí go chéine sásta Breed McMahon nach mór Olive caihan sí rud éigent congracht á bhróigad san ar an altnúr an rútín éigent rud éigent a háit sanna kip That's a fiochantar locht van a stíocht san Ollscoil chathar lá clia well Stephen Duff a háil an sanna ganas ar an mlíana jabúntacht dá dhéanamh aige Nish and Gikamach again, Robin Murray, Nish, counts up, Boltamachas, count Jaw Father, so it's exactly Beo O'Connor, Caddy can the Healy and again, Shaw Nish, I say, Botiga Rosie and Son, Diantigamach game with Duggan, or they can halter Shin, nach well beast, and Federation, enough, Carter Fadiga Rosie, Corcaigh, and Lear Hodson of Wochen, Tagus Diantigamach, counts and Curavaris, Joe Leah Helen and Nish, Congrucht and Davey, a Vadon Spukanish, the had the cook made her a mach as well, Cosentori, Ollscoil, Harvlaw, Clear, Titim Shear, Leah Helen and Nish, Dinah Joe and Vaughn so as well near Diager Niag Hashi Garachid so Abigail Ring Curshi Shop Brogla Schiller Hod see Garachid or Fiddle his score a halt and counts in the Crocus was the spare Agus Harris and Drasnan Agus score ma Fachten son Shin Lashi cheat on Hiedla and turn the score Fachten son Oh they must about I get Abigail Ring he didn't she got second and she will score on the Murta half Fachte get Coláiste na hOllscoile Corcaigh counts and Bort Machanish count more mealtach Bortiga Joe and Tavlin and so session Fachter reached to get Fanula McLaughlin Isha and the Happiger Fad Lord Hunchi and Count Shees is K Kenny Hammer Fada is Tegan son a chill spots egg in the halt and to come and get Dara Canary stop a Horlehe and Lear Hodcha Hod Chloe Darby Gumpun Lear Hodinish K Kenny has she shot on the Vahar Fad Lord Hunchi on Vroig Shees as well counts in Master Joe and Khune which I should Bortiga Marasi Ta Congrucht and Dave Lina Agus and Lina Derry Kashi Tachta Stacharish Kaura Tachta Van Vlog Clear
and son Chloe Darby. Denta go húnta chun sanna Leah Fox and féidir lo scoring de chrathúin sa. Fine an úsáidin is cut sa. Iad a rééis Ceannais. Nor bhí na scór na tastáil é. Chmeadar le hód agus brod chuir sin ag sais bhfuil chuntar sinna cutá sé sinna mar Harrison Drasnán agus an Council Bóte ag Ciara Banville. Denta go maithan sanna an scór sin a háilt. Agus well, in písa beag eile chun cín in isisiid sa. Héanna sé le nád a cehead. Agus sé neomatí díag caitin sa sa chiad le hagain. An na scór na isisiid teachta an na hapigan sa do. Ollscoil Chathar Bhlá Clia Caig. Coláiste na hOllscoile Corcaigh ru dagan a háitir mis le hán bheitfá cinnte the sun and Council na crochamachad sa bhfuil bute sin bute cotá. Denta go maitha ríis in isisiid sa ca. Fiachan chun cín. Council Curravarus anna lear hód ar fadan sanna get ben na hagimar six sa chúna Rachel Sheehan ag fachtan isisiid Kellyanne Hogan i das ciún go dísa sa chluithe sa. Nor a chain sí spás Abigail ring a garastíad sa haríist. Denta go maitha spás ag in na hád leis citóg bhfuil níl a sí chasasteach haríist ar a dasóg brod chuir leis an gant na ce é seo crochastíige mé a bhád a chun tuairta buint le seo agus well an bádor hí an tála hen son nach chréachnig go lear hód sin na six sa chúl hí an tála Robin Murray lear hód ard chuir stachaige Abigail ring ach ní ar bhéon tora éidir agus well kick da a cúige bheith go na disisiid sa cé hócaige agus well ní léine Súl Kellyanne is toch een gorige kans sa síos is wel cé og Shellivan is het sa Siúr foca huas aige Ollscoil Chathar Bhlá Clia Siúr go foca stig go dí sa Kellyanne fiochan timppel bhfuil éon rá a cé Beo O'Connor is chun spás aigen tí dhéanamh sa siar go ífi hílí raisi leis le hód sa gorigi finish an bhróig síos sa Congrochan den table in the park it's agus denta go maithan sanna ige Níl bhí strachan san is bhí cinna ceart denta an réitóir kick sé ar géalt san nach an stocha ród amach an máde córna gaíthe gan dat le Ollscoil Chathar Bhlá Clia sa chiad le Is niscí mí cé hóca ige seo caiisiad meach siar stocha leis lear hót ní léon slú an éair chun lear hót a hógant Ellie Jacket hogan the Council and Council Butcher Stacha Joe Abigail ring Abigail fought down the lear hód agus rís war stracha le sunní dúirt réitóir feic an éair aidige dúirte Sele fósaige Coláiste na hOllscoile Corcaigh luach chuir isteach san luisteach in sa an Council a fiochan go maitha bhfuil níl ceanna le chur ar fóríl agus well sin an ceathrú ceanna níos chur ar fóríl go be se sa córa bhí sutrán hána má chailann se a gluthe sa Robin Murray fought níl ar hód sa rudí ciúna his síos písa beag hí din cén tactica háge Ollscoil Chathar Bhlá Clia ongi cymach an taobh céanna smaile hen taobh sa well can I have nach maile hem mar há sé go bliúde Roy chuir síos sa an luasan sa Congrach sé rí mór lá na parca hamí de seo for Ciara Banville for she score an the essence Tamilín beag hen cé cenní is buchtan lear hódan sa dar canary Congrach lethe cé cenní is cadíile sí gon rá chos again mansa cos cléic das agus cuma léchar chuir sí broglis is ráise Harrison Drasnán Sin tor bhí na cigus go gáín ar a chain tí Shelliv fósaá Leah Fox in is benna hagimart ar na had slat right sí siar Joe McLaughlin ó cúnta bhío trasna ráis an is mar a bhí Lutonson Tamilín beag hinna gom íon rééis seo Ceannais Trastan in the park bhí anna aine a Spórt cos é cleachta chu Bhí cleachta má déanta ar seo chu an Council Búlte stachan san é bútige mar sí bhfuil tá ach fós a bhádón spiocad sa cá se teachtamach a ríist duine bháin fáca histíige Ollscoil Chathar Bhlá Clia is said fós da had slat amach an máde Be Coláiste na hOllscoile Corcaigh an a hástal le seo cé cenní an gur sí brog leis a sí beábalta Council chuir isteach san na bheras a kid fi his slat amach an máde so the gúmpúna lear hód a timppel leis Leah Fox an gur sí brog leis an Council trastan sa an féidir le Banville sin a hát ní féidir de bótan sanna ge Kellyanne Hogan agus déanta go maitha ge Cosantóirín san Coláiste na hOllscoile Corcaigh chun stop a chuir le sin Rosie Corcoran is a garachí a láir sa déanta go maitha ge McLaughlin í chasa timppel an san Sele fósaige McMahon is sí organ is kick sé ar éigen sa déanta go maitha Leah Helen in inis chuige méid ar amach an máde cadíannig líon is cai sí garachí í hénig me léon cabhar teachta bhfuil an Council chur a bheras an sunnace agus well rialann bhain táiste an úsáide an réitóid agus well be kick sé an sa ige Coláiste na hOllscoile Corcaigh an féidir le an Council a chur Harrison Drasnán héanna sé le nád a cehead cór na gaíthe gan dat aige Ollscoil Chathar Bhlá Clia an sosa chéad le fihin ómatí caite be se an na hásta leis beag na scórna sin na testáil watha ring na scórna sin in éadómh gan dat nó bhí se a testáil in an breise gan dat hí na cosa stocha trám hána é Abigail ring in is Congrach stocha de tucha cúig slat amach an máde be se seo dachar an Council a chuir isteach Joe an spice agus an Council chur ar fóríl an sunnace agus bhfuil hat am códamh sa a níos mó scórna chur ar fóríle chun ná bhfuil chur ar chlár a scóraige Coláiste na hOllscoile Corcaigh ní bheith sé rá hástal le sin in éair Nis sin gí amach le teachtan sa
Robin Murray fiachant Taven Parkinson, Tavis Malahe, Council Bull to Machan Sunake, Annalir Hoder, Father Fad, and Machajo Lorna Parkinson again here. Joe Kira Banvillix McLaughlin, which I think Kyle ticket Diantagamahage, Amy McDonough will, and your Hutchin a Halter Nash as well. Kappas Heinig and Son Nile, Vishashin. Piece of big trauma, son, Kappas Heinig, or Patrick Smith, Vin Kachendine, and Machta John, your Hodgin, your Facker Shulaka. See if Healy sheen to Edadalavat Sug as well, Marvinci Shingorta, and this big trouble, Lord Moore, Imrod on the Vori shot that. Lost on the hOllscoile Corcaigh, Kailunt more at some, being her shot and Park of Hog and took his knee bandy shot, Hanan Hees, Edadalav and Echer. It's a school which she Carclor and Physio Foss among Kindle had son. That'll be a goal in the Corastin, no Shron, nor Dagant, neither. That could let out. 7, UCC 7, that stops now. Agus well, Congrach doing it so well. Utmal Egent or Schulden is it so I got coupled in it son. Congrach doing it so how Dave Line. Agus well how Aoife Healy force. At the Dal of it so. Agus well a Naig nor Egent no Fickler nor Egent Tasha the Macht among. Or Egent the Schule cut. Sheena Hassavani is Koramaha Shen. Soon keen is Shachs of Yellow Stock of Worship. Hasoligon Gameshi shot, Carcel Ormar. Simidor Anavoration is Dassi Yishkin to Mohode Bark, nor Vinci Macht. Lefiller Horde. Patrick Smith, initial force of Fehev at top. Ish kicks there all Hogan to Nishiga. Dara Kenairi tugs, K Hall Orog. Neil Ain All Oregon Echer, Council Correct. There's no Lawrence son of Convin Talo. Mary O'Connor Lishler, Hokura Varasake, Joe. If it did son, Clash on the hOllscoile Corcaigh. On your own, Ila Gimmer to Tran Hona, Mary O'Connell and Isha Fiachan Concini, Lane Row, Kinley Hoda Stach, Marnie Lane Stiga. I should have gone poon the cheat in the lean to Eva Fennessy, a reach Mary O'Connell and Lunt and Rehetson, Federle, on Kitoga who saw it and saw, August Voss, a soccer she's earlier hold, Leah Hallen and Ish, Trasna Rice at the Joe, Fennessy reach, Cadiana shed it saw, in more on their Shula cut, Cossentori to Shiriga. Ollscoil Chaharv Law Cleag as well as Garrett Cheat, Kelly and Hogan, Dianta Gaman, Son of Killer Hod Factor, Nashga Hogan the Will, Chance Vard, Samahain, Shishale, August and Counts and Corrastach Vard, August well, Nishis Federlin, Fiander Cloud score, Hen the Shay, Le Hen the Cahead, August Border, I'm Shane Son, again Ban Lorna Porca, August Captain and Aaron Kelly and Hogan, Dianta Gamake, on your Hots and the Halter Nash, August a Creachna Shachseli and Tonake, August Shin a Judimajola home. Dianta Gamahan son of Ken, you're Hutchin a halt, because well, Caffrey Credun to Hurt the Mary O'Connell, Mohalar and a Porky in Gama, well, you're Hutchin a halt or Nash, because in Passa Hurte. Well, Lanun to Taction, Hen the Shay, then not, lay Hen the Cahead and Ish. Shiksahuna Hash at the Reach and Saw, Clost in the hOllscoile Corcaigh, Eva Fennessy, if you're in the Mach, Ken Row, Vicky, Dianta go Huntach again, McLaughlin, you're Hutchin a halt or Nash, because on Oberakishin, Ishin a halt, if you feel a Cahead, at a Romakin, you're Huston Sheen Echer and A. A Chana she stach Tron Hona ne, it's got she Gobru, Anna Kroiger father as well for she a chance Tron Hona, and the Credun de Council Coravaris Reese, which I shin butted son, Vin Talowish in a halt, Root Sergeant, Diantigama, a shin a halt, Tornash, a Sohuna reached, Ernon Sinish, Ollscoil, Chahav Lockley, Emma Duggan and Ish, Machta John Liller Hoder, Kaitinish, both of all, Ella Tron Hona. Well, she Kuhn Gamak Tron Hona Godisa, Sohesa, if you healing this child, Holler Hoder, Halt Tornash, Diantigama Ifa, a shin a halt, Tornash, Emma Duggan and Mohalar and a Porca. Agus ní tí sinna gimar godísa sa chluithe, Abigail ring inis fi hit satamach ómáda cáran is a tacht, a bhfuil Ellie Jack leis citóg deasige, Ellie ach níle bauta son Council Corra fórílacha. Agus well, machta mun códa bh ríiste hamid so, then séú cánan is Corra fóríl, ige clost in the hOllscoile Corcaigh, agus bí cinnta do, nó leis a chuis a darna le, beag a chuirn na scórna sin a gáilt. Agus Robin Murray, fiachnamach, Ken Roha, óngic amach, Patrick Smith a rá, an líor hóda chavamach, an méidsan diantige, Mohalar na Parkinson agus well Council Burton go Sir Rodichan son vi Carmach session Burtica if Healy children or Hotter Nash sos na Park reached McLaughlin is on Hoka les avanza so so see Gobru on the Cruig shell reached to get K Kenny the skip Jorgensen nach and Council Corra for real ach reached Nílachn the entire Council Hocker for real get Ollscoil Chahav Law clear I should the Macamalish and scored no Godisa hen the Shayla hen the Cahead Council Burton Machage Ford and son the Machajo and Tavlin agus well vi some good son having Kinne Cartian to get right to it son
Agus well rudí sucr she's piece of beag chasing taction and son of father hit him ach. Session force again. Ollscoil Chahar. And so Beo clear titim sheer ach well Corcaigh force him on the lear hold it so if you healy Garrett the lar and a chud shelf gáil te ce bhí sún ceile sunnach ní dúirt roitóir facin échar san council caiite ge Anya O'Neill about us and Chloe Darby ar lear hold inis so croí seo síos go chéanrad í gimar go má sinna Judy Joe Laham cúgneomatí is fihe catid so Trasna right Joe Kenny Rish but asmach sí seo gimar te stigil imil na Carnogach í mon stúran na himar a timp na park Trán Hona Rhys was na park Leoli nach dine bháin fáca stígus and dine bháin há fáca stíg na imime marasí gus Rhys techar sin a ifi hílí glána sos go chéile ar hot Trán Hona sa í bochtantin an cuimhlinn te idir í hénig agus Emma Duggan Trán Hona sí ifi hílí há bochtan Counson Sele for Rhys to get Coláiste na hOllscoile Corcaigh sa Abigail Ring dahad cúig medar amach ó mád congracht hen son ifid a dóns and Claire Dunn cúnta slígi gan dáutí sin agus bhuiite sin bút harráisicha tá déanta go húntaach céir sin a háil tarnáis ach well Shelvike Ollscoil Chahar Beo clear caiisiad so Cluiche an na scórnaite imithe Chiminishara Séneomatí diagan or dernach go bhór der scór agus sinna Judy Joe le Déneomatí crín díreach an isio an or dernach go bhór der scórach a ríis an enrad a tá lús a chluithe sa ha se a tachtamach sa se a caiiliúnta líor hód se chuúna inis lí helan inis stígsa chuúna ha sí meachta sag bhfuil cabhar a tacht ar brídbeach má congracht taobhlathe an féilethe casaisteach ar an nasóg agus tí an méidsanna dhéanamh ce níl jo sí an spás os na cosantóirí hir an son cabhar inis a tacht If the do Jürgensen, Shin Macma, Banfort Larga, Sheer Gadid, Sogri, Rosie Carkery, Callie Rosie, Rishi Stachsalara, Risha Reich. She fired initial stock scoring the heart and so. Can he lay cover initial tacht and lecher, Bro, Correlation Gounson, Trasna, the Park and so. Joe Everett Dehenson, Anya O'Neill, Banfort Larga, Congroch, Reist and Tavelin, or Tavel in the Park and so. Each of them a Garrett cheat in Echer, so. Everett Fennessy, the had Slatamacho Mode, Cornagui here again. Na Courtjodi and Sog Corcaigh der Schachten so Ollscoil Chahar Beo clear say Bota Rashka say Rada Choristica so the Gara Machanish Bro Correlation Gounson which I should Hullen Speaker Hard Ta Fachtige Kira Banville and Mohalarna Park is Diantiga Mahaga Banville on Vroiga Horshis Contourtis Dine Sherabin Clisha or Nilenis of Resh here again Ollscoil the hOllscoile Corcaigh agus Straka and son Bedingamach Cortaigh into Stiga Count Patrick Smith and son Chesh and Tarak Shinachni Dorchef Fakenecher Chloe Darby Fechen Kunkini Len Cower Tefso Kashi Casa, Green Tevela, Kate Kenny, the had the cook made a macho modinish, Kate Kenny on a Yakari shot a stopper, National passing the National score na Heinchich, the Antigamaha Dara Canary, and Shelf a stopper and son piece of yog. So recently lane, Torah Foster shot, the had the cook made a macho modest, Bertica Sheen to son of Shishin, Dine Cherach, Command on the Dr. Ray Toad, Agus well Gahaina here in Michigan, Cluiche and the hOllscoile Corcaigh, Chonchúir Diag Teicneolaíochta and guided Sahaka. Kate Kenny in Ishafech Trust in the park yet. Dine bháin fáca stíg hal fós. If it did her Rome Emma Marasí a chi fós stíg ar imil na Carnoga an cluthe ar fad. It's a Garrett cheated so will kick ser of run and sahaga Ray Todex Dianta Gamahaga Cosantóirí and son. Cluiche na hOllscoile Corcaigh Emma Duggan a chur an Broigleis and Gounson agus Torra Anna Bahar of Roig agus well sinna Judy Joe Laham so Ochnomatí fihid Kate and Counson Cora Harris and Drasnánaga Duggan agus well Cún Gamagadísa a chashi fought na scorna nor Heinchí Desh six and all carton mo the bark. Sínte David son the will then it doesn't him Jody for she slapped in the son Raitor and Machtamon Kainte at Sathairn le couple dinner agus gochene Rihistach le Brenny Nishke doesn't him Jody agus Sosegen to Hort Dove Mar and the really see here Lansa and Taction their father Tarlu hand the shaft le hand the cahead agus well big Ollscoil Chahar Beo clear on the hostel a shot on Lore chief to get a home nather a Cornaguihe and saw well Nero Lauder a Hasha a couple score on the Stochel Cluiche and the hOllscoile Corcaigh be the Gimmer Leisha Race a Darnala ach Benavona ha Misala her Trán Hona Katie Quirkus Mura Kailunti Shin nach which she shin mo de bark Trán Hona again Cluiche and the hOllscoile Corcaigh count na him Jody is first teed agus well Nietzsche Gimmer Trán Hona Gortu a Kishin the couple Schachten in the West she kick him talking so agus in Council way Brunton is das facht again Kate Kenny the fader Brunton is the Horton Mansa Rashida should das Ogatson, Niana Garasha that she reached, Shellef Fossiga, Emma Duggan and Ish, Chochastamacho Mode, Darby Nish Tachti and the Hansok, or Shisha Broiglesh, which I should if you can come Agus and Council if you can go hunt to her fad, Agushin Judy Joe home, Agus well, and Kickamachin, Fossa Drubload and Sunniga, Cluiche and the hOllscoile Corcaigh. Hasha Drodagan here of Sathairn Lamar, Hasha the Corbrumil to Hargikamach, Hasha the Fatoras, Dentigamach and the Kikiva Ford and Spukheim Shoe, Dentacahunta and Council the Halt. Agus kicks here Gaelt and Sons breed back Mark Congracht and Davelin and so shall force again Dara Canary initial Fiachan Sus in the park it's so Lesha Dasog Trastan Joe Mary O'Connell
Mary Ciún go masa chluithe go dísa. Congracht an Dave Lína Ellie Jack inis, well, tahín na mlíonta go Ellie gimmert leis an glob gandát. Sus na park inis le. Amy McDonough ban neva ball ní Ciún go leor go dísa sa chluithe. Eva Fennessy and Broy Curashisa Costantori Tichim Shear has Boston is fachta get Rosie Cochraid saw Fiddle Rosie's pass the hall Hun Broy Corlesh and Lirhod expected score hall Rimish Laham Chochanomet Kata Edig Logat saw Shin legitimate Joe Hoopla to stoch on Coot of Gorta Hibig Hornomet again to stoch and Dr. Facklin and Echer Kellyanne Hogan Aganach Mordahat Slatamach Mode and Counson Rebi Hestachas will Ross Booty Egler Hod Ta Kaunella Cura Air for Real and Sunaka Hendo Chika Cookshe Shachkin or Fad Cura Air for Real and Son Ega Clost in the hOllscoile Corcaigh Agus Hachian Shinella Cura Mu Ega hOllscoile Harvla clear. Well, Sinead Torres Stocher Clara score will Kerafin to Atra. Sinead na Rulier Hodi a Hailunt. Ega Corcaigh Suchesa a Fachtanish Ega Evid Dehenson Emma Morrissey I Takemach O Emil Carno Ega as well a lame cheese earlier Hodidson Rev Chloe Darby ni Federation Yanov Mary O'Connor Strachanish as well. Cluiche Rugby more a shul how the Twickenham Tron Honas we were fiachender piece of rugby son Choma. Agus well Neil Toos Correlation Cluiche Rugby shin Gofolin as well Tasuling big boom more Trahona Hollandson and London again. Chloe Darby is Mary O'Connor list and to go again Mary Blair Hudson of Wachtant, Kellyanne Hogan, Rashkiri Rosie Corkery, Curshi and Lear Hoden Ishavaris and Sohajo Abigail Ring is a Vadavad Macho Mod and Sagas to go Huntach again Costin Torrance and Niamh Donlan. Well go Huntach her fad and Sunake Agus Susna Park and Isha Rag Niamh Donlan and saw Constant Short to Shacha Joe Morrissey is for reach that come if you can come on our henshot Hunkeen it's on it's a Anna Sherach a cut Kate Kenny. Go pun the Lirhod Temple, Morrissey reached the fault Lirhod so if Healy Strachanson, Kappas Hengrove, kicks there at Sunny, Dr. Ray Torfack and Echer, Trasna Reichad, Agus well, hOllscoile Harvla clear nish, Das Congrach and Ishes and Council shot to Stach, saw Kutu to Bitlasha, on Feder Dorn, Horlesh, Lirho, Dagas at the end to go into okay. Well, Anna Credount, the Quiva Ford and Son, and she come on Lirhod in the Hot and Ash, Fish and Dine Sherach. Agus Rosie Cochraigh Lirhod at saw, will then cover attack the Anger of Congrach de, Fachtanish get Mary O'Connor, the Mohalarna Parke. Reached the Gumpun the Lirhod, a piece of Bugni's Tapul and Nishan saw Clash on the hOllscoile Corcaigh, a Fiachandar and Nord it saw, Hanom to Chuck Kata Eriglog again, and Counts and Short to Shachanish saw, Craven Higa Ross, as it will a Rosh and Boot again, Niamh Crowley, Banavina Gimmert of Law, Clea, Shixachuna, Iver Carrier, Romake, Dig and Awe, Iver Quick Tron Hona, a Gimmerton Clash, they gone out. Agus sus again reached to get Fionnuala McLaughlin on the Hoca Hilation Godisa Sachle Gimmerka Hunta Herfad breed back Ma Mac Creasach Lord the Shachson there hoded son the Federation and Agus Shella Fosa Christina Charters and Sarah right the Shachsalar will Raitor Mach and Couple Nomatella Havat Sata she know what August Chucher Green Deed Shade and Sus Hied Lahagan on the Hied Lahan Sahagan he's in Corcaigh agus sin fiachandar clár a score hena hocht le hena cahead agus a Richie na score na gidív godísa well hos neither an the happiger fad hOllscoile Harvla clear hena ka sa chiad neomot in pointe das fachtige Chloe Darby on gahavistach agus Green Deed ongi kemach a chuige mu vi ke Kenny an chun the bode sin a halt agus cheshe sin she'd na score na fad onimmert will fachta ka Countervanige Leah Fox Hachian fachtige Emma Duggan Emma Morrissey or Clara Sor Homa agus Kira Banville the fiachan gemahan saw hOllscoile Harvla clear or Tevel and saw Clash in the hOllscoile Corcaigh a Dakar the Gohan the score and the Halta Gashin or the Hakaramu Kugudisa Vig Kurastachara border fachtige Kellyanne Hogan Chesh Ruhor on the ass Chesh Chinomati is fihid agus Countervan o Kicksero Ellie Jack agus Cheese Scorel on Nimmert Countervan o Abigail Ring Leah Hallen agus Ellie Jack and Counella agus an entaction on Hiedla had saw He's saw an Institute Teicneolaíochta na moon that saw Hena Hocht le Hena Cahead shit hOllscoile Harvla clear ha Bochten Godisa for a chursali and a Lear Hoded saw Emma Morrissey Mishtach Sachuna Rish is well go Darby Lear Hoded Rash will Kiet score Fachten Sahagan Tons Kiet score Fachta Counson Buttermachatson agus well Prashachti into den Gikamacha Trouble the Bintlasha the Corcaigh gets August and Counson Bot Stachsili and Ton August Tus okay keep back to Stachanson the Joe Leah Hallinan Leah Nish Vihemeder Machon Vadi will Cheshin if you can go back well Ton score Fachta Tá mates in the hOllscoile Corcaigh, Bert Tiernan, Breed McMahon, Initiative Shield, God Shear, Soch, Fionnuala McLaughlin, Garrett Sheed, Broad Correlation, Gownson, Agasation, if you can go to her fad, score even Fachten Son, who toward the Bintle Shaw, on Fader, and Passion of Hart to Stachanson, the Antigamaha came Passion of her Stach, Ellie Jack, if you can go back, son of Will, and score some brought Bon and Macht in order, being a Bert Stig, if the definition saw Emma Morrissey, Garrett Sheed, Dine Share, Bintle Shaw, Emma Morrissey, Garrett Sheed, or Vodin Neil Fackley, the end of the Calf, Broig, Corlesh, Agasson, Counson, Cora Harris, and Drasnall, Nia Dieger, Nia Hashi, Garrett Sheed, it's Abigail Ring, Corrishi Shaw, Broig, Leshiller Hod, see Garrett Sheed, and his score a hot and counts in the Crocus was the spare August Harris and Drasnan August Ardenisha Kutsa in the ratio Hane nor being the score in the Tastal in it
Madar earlier hold agus broad curl shinnig says will go under shinnig kata she shinnig mar Harrison drasna Ollscoil chahabh lá clia agus will Garrett Kellyanne Hogan dient go man son killer hold factor Nashke Hogan the will ha chance ar vod sama chain she shale agus an counts in curstach sa vod
Godí héna ceir chlár a scór godí sa Ollscoil chahar lá clia fiochan dana bheit ar fad. Agus ha díireach a scríb síos an sa pí rug bháin hit amach sa chiad le nach seachtlir hód chu mú an son Cur fóríil an sunna Coláiste na hOllscoile Corcaigh is máil am hasíimeá an cluthe a bhhachtint cai sé socrú anamhairt stoppa chuir le sin mar na deisna sin scóráil ní féidir ar sanna thuirt wet in éon cluthe agus a fiechadar a daibheileach agus is cúise bháin stocha go bhfuil siad ceir faointe chun cín Ollscoil chahar lá clia ní le cháir hód chur mú go son ar sa a gúmpú ní le hód a suas na páca gur séráideach go maith agus sin bhfuil Pat Réiteoir Patrick Smithanis Olivanis chun tús a chuir leis an darna lehan agus líor hód caiisteach aige agus sinna fiochan go maith agus bhfuil Yet go mag Cillian Hogan le hot in the Wochten Council shot Shachan Joe Lee Helen agus was boss fachtige Abigail ring and Ishkashi Socrushis er das organish I Garachid it's a costed him both the vanilla agus well nearchin Glantanish is Cosentori agus diente go make score in the Reim show and son vin tale on scoresin a halt ach well vi sé in a tastal ó Cluiche in the hOllscoile Corcaigh just no mat avoin so Sathairn la catte agus diente go ma on scoresin a halt agus well Evie Toomey took his stachan son again Cluiche in the hOllscoile Corcaigh will talk she stiger on nimmer son is keep me din is ke ha me machas an glóisteach de well go begéirecht in is get Beo O'Connor leis kitog and fiddle his soccer she's Tráchtaire Rishkadi Abigail ring for she score any asco per second win Ellie Jack kitoga ha kisho Beo O'Connor the shachs alar well should give her kishfel in is so leis niller hod it so agus well Garachid and so breed back agus dieta go huntach an son ige Roisin Ennis on their hochin a halt nash agus ha even dehan son Tócha amach Anya O'Neill ige Cluiche in the hOllscoile Corcaigh agus she even héniag Evie Toomey ó Leon maid it son a ha take histach agus well ha me fiechan did the son well had the ningen tócha amach an son a cut she samúl nach order in Níl Clár cur a suas an son go de fólín every cúig diagaha glanta is stolum every Fennessy tócha amach ige banistíocht Cluiche in the hOllscoile Corcaigh le haun agus well Bartínta ar a dalmhat son agus well Cillian Hogan well be sé dain séireachan is má bhín sí sin cailtin sothige Cluiche in the hOllscoile Corcaigh mar animidó de fad is hí seo captéan ar an gandát am bliana as well fiochan timppel bhfuil éon athrú eile diantaige an gáir na son Níl fiochan síos an son ha Evie Toomey ben a hosnig an né I cáh gansaí ifir héanaíag tu hé stachan son a sí gimmart ar nach an slát Abigail ringe me hé stach sa chúna ríist ige Cluiche in the hOllscoile Corcaigh as well Éireann a has bhfuil Cillian bhí sin cosa chuiristeach ar né fu sí buile díanach an né ach í seasta ríis is well Carcaigh sí ríis le hóige Beo O'Connor le mohalár na páirce héna hocht le héna cúig tíofaointe idir an gáir na son báde sin na stocha bhórdar gan faic teis neomat a bháin idir glog an son báde Kate Kenny an son teis neomat a bháin is scarúnt na fórna is stocha So chluithe sa suas na páirce is a ráise Dara Canary cadíana sí leis báta sa me dogan siirtil ar hóda háiltarnéis Amy McDonough ciún go leir sa chluithe go dísa agus well nor hosnín sí sin a ri leis lir hód is dachar a stoppa chuir lethe Ifí Healy is stocha an imdóid is fear am hód a barca dísa sa chluithe Evie Toomey nis benna hánig istachan sanna geile ham a gumpúna lir hód go dí job breed back má tucha slata amach ó máde an féidir lo scór éig na hált Beo O'Connor an túra sí féig le cór na gíthe le titim istíga méla bháde ha dain séar a buint le seo probably a gans a stach sa hól ó bhaid an déhe chu sin an council chur a stachsalí an tána as cadahí a siúla agus na cosantóirí istigad son Ches Teicneolaíochta sosa darna le Hamid scór agus cúil fachta ag Cluiche in the hOllscoile Corcaigh líor hód mór mílteach seo a stacha ag Beo O'Connor agus well freibal ar hód Críndíad a chustigar a líne agus creachtna stachsal líontáin agus well han swain is le Cluiche in the hOllscoile Corcaigh Rosie Corkery a machsus na páirce leis a dasóg tite sé seo istigh méla bháde caiigh a bád orh cuaramach dianta go maithe Robin Murray sin a háiltarnéis sí taachtamach is agus well ní féidir láimh chuir ar mádór agus well fiochan siar ar an máde sin cadahí ar siúl agus na cosantóirí istigh son a faide agus fiochan ar a líor hóid sin a prebe stachsal líontáin agus well héchar chlár a scórin is héna hocht le dó cúig sin ar cóscóras an council port amach son ige Murray a John na taobhlíne fachtan son ige Niamh Crowley benna bhína gimmart a bhlá clia gan dát congrachta Claire Dunn fátan ar hóide suas na páircin is a right Crowley leis nílar hóide sa
agus well Evie Toomey it shield stop a chorlehe vi session lauder a rohant mar irocht on lir hotchen a tarnash mahal na park Kira Banville trustna Joe Tavel in the park win it so park if you can go hunter her fad is na clear fad vi immerhe I'm park force if you can go hunter K Kenny stur in the himra Shacha Joe and Khune is Shacha Joe Emma Morrissey Congroch the hestiget son but session put her ash against the Costentori ha session titir Davidson agus put her ash again Nora Martin agus well cower tachto Amy McDonough agus and Swain is the Cluiche in the hOllscoile Corcaigh ha shall soccer to shees Hero the door Gelaham ha shall go Bludov Congroch and Shaston Rosie Corcoran is if you can source band never ball is Shacha Joe Lorna Park Kellyanne Hogan if you can Keen Kellyanne Hogan e Nachmore Kasula Kate Kenny and Bertic Stur in the himmer da in the Mohade Bark then to go home to get Fenula McLaughlin bout the Van Ella or your Hutchin a hot Tarnash as well Ma Vuan hOllscoile have la clear Cluiche so Kasha then a redoon to Horte or go hand size your hot boot to Kate Kenny is Mach Cheeser your hot Dar Canary Chiet stop her lehe da had the Coig made or Macho Mod and counts and shot to Stach it's Stach not down share Kevo Hegesha Kaffer of a Krogan or a Henley Hod Marsh in the Stach Duggan Extura and Mod da had the Coig made or Macho Mod Root Sergeant to Mac Corglush of the Stach and Sai with Duggan right at sheer reach both the Van Ella Asha shot Cleachta and Cowan is tachto Chloe Darby Mohalar na Parky Caliana Chloe for she couple score Dasane Count of on Fachta Hiedla Hake which Shin Kyle to Neil and Duggan and Isha Socru Shees and the Hocht led do a Cuig Shin or hOllscoile at so and Mohatsag is really Fiakan Gamahanishan so the Cluiche in the hOllscoile Corcaigh either on Derek like Kerafin to Gelaham and well on Barnishin Lida Hinish good deal of Fadaka a Fachting with McLaughlin Emma Duggan trust the right of the reached Stúra tugs a fiachan timppel agus a prebe agus a fiachan belen spás Roisin Ennis catú bheith córmach ní féidir sin í dhéanamh Banville Kira Banville Loch Garman for she scored that here la Trasner right Emma Duggan leis lir hotsa ché jog shelf e fachta her national Shacha Joe and Khune a Raishad e fachta Stigenson ege Claude Lohan Kunte Lungford Fuishi Shin Craven Herns na skull in a couple of bliano hen and Council Cura Trastenson a boat ege Ify Healy Banelev will Craven the skull in the boat Gishin Choma agus well Patrick Smith Rog of session Rohrau Mariacht agus well lir hod reach to get close in the hOllscoile Corcaigh agus Ify Healy and Mundalir hod third Shira Raishi Shacha Joe Nora Martin and son Hubbard Tarek Irish Soccer she's early hod it's so well Coig hOllscoile have la clear the thing at the end of an Ishmar Fi the score na I'm she head lag ni len score force Sathairn la fachta cut nach more Shane Omati Gule agus in lir Hudson Kiteson Emma Duggan a bochen til hod Ash K Kenny nish da had Coig made a Macho Modi Cadianishi but she lurk score egg na halt Duggan Dakar stop a chorlehe Stigenson a Joe a Lina Fe he agus well struck a chun talún son vi session blubber noch Gamahanson get this na Costentori be Ify Healy vi on about son well Emma Morrissey nish vi struck his shees at son agus big Éireann is kick Saoir again is hen hochtle do Cuig a fechan der glog Shacht nomati katte so Cluiche so Ach nach more nos and Hiedla and so an board agus an pointe tacht nach nomat de van da hele ige hOllscoile have la clear sit Hiedla agus well skillele so darnala as a soccer season is so Kate Kenny be talking to count so Leshi tog and Chos in úsáide ke shot tron hona leis kitog which sin fiachan gama big brat ball macht an order den hier dort Sathairn lehan sage hOllscoile have la clear che shacht nomati and counts and fachta ke on kick Saoirge Kate Kenny agus sé chun cíine is le pointe bháin ut sop cuiomh fór de Mac Garrett leis go mach Jo Dara Canary agus congrocht an so Dún hísar a Dave Lína agus Anya O'Neill agus ní léana neclethe san spiúg fachta as le hod fachta ge Anya O'Neill is dos na Park Reishi leis na lir hode cadíana sinis bhfuil ráha cin council boot stachan sunnacha isteach Jo an Khune agus é boot her nation sunnige hOllscoile chahar lá clé agus é rádachan sun well ní hé sin an lir hod is fear a chuirsí riamh stachan sun agus well Chloe Darby is machta John lir hod it sas kashi ve kormach diente gemakke an lir hotchen halt is McMahon is kashi ve kormach an right over fader a couple kicks here geld to kiss a Cluiche so godi Risa counts in Curavaris is Kenny machta John lir hod diente go hunta Kenny on live a chorlesh in Gownson agus had dain share a buntle sho mas feder on the passing na chorle hele is Stachlo McLaughlin has scored tilt to McLaughlin nach ni Yoshi about to so or had counts in Cura Air 4 and Sunnake on the classy and Sunnake Kenny your hotchin a Curavaris agus vi Deshika score egg in the halt agus well ke hat tacht stachan is go mid in is by Sive McGoldrick hat tacht stach be sha Agus ke ha macht sé Amy McDonough tók mach as an luthe cut agus well iwwer de fihe a tacht stachan son agus well Amy McDonough macht on Bork ben never born Cún gomá go dís as a chluhe ach well ní river lir hode macht Dave son agus in council which I bought her nash Emma Duggan Neil ní chikimert
An slí go míonn siad ag an ná, ach suas na Páirce go Kellyanne Hogan inis, rís Beo O'Connor, Kellyanne stúr na himra da, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, suas na Páirce na Saibh inis, cad dhéanamh Saibh an fiddle his soccer sheath, broad curl sin Ganson, ben gach an Counson, curra fórílacha, sin hochtú count inis, curra fórílacha Coláiste na hOllscoile Corcaigh, as Mumhan tú súl, Cluiche mar seo bhuachtant, ní féidir leat é sin ní eileh léchar. Robin Murray, chun an gicamach a Hogan inis. Níléon rá cinnis ach meach fada leis gceansa agus an Counson tithe ón bhróige san ach fachtaige Beo O'Connor le Mumhan na Páirce lí hallan inis tuchas leat amach ó máde agus na Commentator tSaoir an san déanta go húntaach ar fadaige Chloe Darby le hóte na Tráchtaire agus suas na Páirce Elis a Reished, David a Hochtenson, Ciara Banville, Cadíana Ciara, Hashi Garrett Cheated Suggs, Emma Dunga Congrochte, Kay Kinney, agus an Counson, well, ní féidir é sin íanamh, déanta go húntaach ar géad ára Canary, well, líor hóte na Tráchtaire ach well, passion, ní hen passes fear hug sí riamh, líor hóide fachtaige Bríd McMahon is Congrocht an Shastáin, ach é fachtaige McMahon, Cé hastigh chun, well, líor hóide hád wa hinis, EV2 mí gimmert ar na had slatas, Abigail Ringen is tachan, líor hóide hád ach an spás, aim sé fósige McMahon, agus é dachar stop a chur lethe, an dasóga há lorga Cé, agus geog Abigail Ring, Iarachtanis an broige chur leis an Ganson, which sinna fiachan gama, agus cosise tú go Lochland a Corcaigh sa, anna hástar fad, mar Teicneolaíochta an sa, ha scórúntaach fachtan son, ige, Abigail Ring, ach well, fada ar a Daimhlín sa, will a réitóra mechtam an cainte, an sa, le den negin to will, ha ahrú a dhéanamh inis an sa, a bhid a héine go Hogan tamach ige, Ollscoil Chahar Blá Clia, agus take stachan son, atá, Gimíide se gan second of Arnín, cé ha, ifid a fihe dóin son a bat, Shat Maria Cannon, ben a bhíon a gimmert a cúnta bhío, sa sra am líana. Counson búta machige, Robin Murray and Joe and Taimhlíne, and say búta ge Banville. Agus rís rodí soccer his and so anna chluhe godísa, camíd bhar anna hásta hen na le Dóchas, Congrocht and Taimhlíne inis and so Cannon Cashi ve Cormach, Stacharaishi, Ciara Banville, Gúmpúna líor hóid, Trasna ríist, ifid a fihe Hochtenson, Roisin Ennis, Dianamh go mac Tránhóna godísa, Christina Charters, Trasna Raishi, Joan Bandain Sheriff, Fanula McLaughlin, anna chluhe immerhe ag sin Tránhóna, well mar a bhí ráte gom, tá mín beag go hin, immer sí anna bh ar fada né, nuair a hána sí stachas, well fuair sin gansaí Tránhóna, agus an tús. Tús a chluhe sa, ná Roisin Ennis, Trasna ríist, fáinach sa glúisteach an sa, ha ma fada cáhfuil Emma Duggan, well né sí anna hiún sa chluhe godísa, Trasna Raishi the Joe, Kay Kenny inside, so Counson búta Kay Kenny, bhfuil imachta Joe na Australia a deirtarlum, Joe deran na mlíana agus a mór cailúntí sin, dun chúnta, mar a gimmar go húntaach ar fad, fachtaige ifid dehan son, Emma Morrissey, Emma Soccer Sheath, rís Kay Kenny, mecht siad na lá, Duggan inis, déanta míle bátacha, agus an brat bán a mecht an arde, agus well siad na leichan na mór a Kay Kenny agus Emma Duggan, a há fort na scór an sa darna le. Agus well chase nachward, Cháneolaíochta dia cata, níl feicátar inis ach mé an pointe bháin, héanna de le Dóchas, an cicamach le teachtanis ó cuive, for the six hole Ken Spuka Vega K, Raishi Fada Macha John Taimhlíne, Kevo Higaras, and Roshan Butiga Rosie Cockry, Dientiga Mahake, and Lirhochin and Halter Nash, McMahon, is Socru Shis, Shachsa Clevi, she Kun Sahidla, Agus kicks here, Brunton Sunniga Raytor, Patrick Smith and Sun Visha, Shim Bogalore, Capas Henig, near more on at Sunnach, well, look at Raytor Dagant. Agus well. Sin Socru Shis, Peace Big Agus and Counson, will Curavaris and Sun being tall over Vifi Healy Dustin, Sun Marlier Hod, Curra Tefir de Hinson. On your Neilinish, Mo Crean Deed, Mohalar Parker, Crean Deed, Hos Argor, Savuscus Tráchtaire, EV2 me, Gumpunil Hod, Sive McGoldrick, Denta Gamake, Lirhochin Horavaris, Abigail Ring, Crohu, Fiben and Sassadarnala, Agus well and Counson, Viden Day, Raytod, Kahatun, Carta Halt, Agus Kahatur, Dang to Raw, Nishmar, Ni Fedition, Yanov, David Fair Hochtenson, Roisin Ennis. And Dolim to Stolem Beshi Kav, Pashtibog, Shix of Vuska Paka Meg, he made initial Meg Carta la Tachtat Sa. Fechshaid Akar Stocha Carta Bui, Horted and Gownson. Washamachtamun Kainta, Agus Hashara, Shane, Shanster, Nahayotunish, Roisin Ennis, Ni Feder, Shini Yanas, Abigail Ring. Chonchúir nach mór dad slata stocha be sí Chonchúir nar tucha sí cúpla cos céim eile seach gan dat le córna gaí hinis an féidir his Socru Sheath an tucha slata mach á máid inis a hasí an Counson seo a seach an sunnacha agus curra fóríl sinné an néo count ha ma códh inis sogus an bairó nach mór ritimacharum né gín curra fóríl ag Coláiste in na hOllscoile Corcaigh agus ní féidir leat chluí mór a marsa bhuachtant mar han tú déanamh méidsan chus an tóirí teachtamachchan go sé rád a bhí sé an cuisa cháda dúirt a réitóid. Diantiga Mahage Christina Charters and Lirhochin and Halter National, Lirhoker Varasanish, Kevo Hegesha, Diantiga Mahage Efi Healy and Sun Capas Henig, Shin Bogalor Homa, Berta come after John Lirhode and Counson Curra, Joe and Sunache, but the Rashid Sunaka, so the Soccer Sheath and Coláiste and the hOllscoile Corcaigh, here in the day, let Dóchas,
Trasna right at the Joe, Saif McGoldrick and so, Saif, Fiachan Cadianashi, the Shellevlitz, Titechon Talunatson, Agus kick Sarah Gailtonson, Patrick Smith is doch a Pukanish and Solishna kicking the Sarah, it's a Darnala, Nilaine Rowa, I guess Saif at so, see Cast a team for couple bot Ella. Shahuni Fihili, Shahoy, Unban, Hogan, Inspiraden, Erden Sa, EV2 Munition, and Theodore, so Darnala will your Hotch and Fachtake, so Krishi's PC Boganisha Hashi, a Stachsachle, a Fachtanishiga, Elianson, Congrach. Doing it, so of us get Tráchtaire to Shearer, right at the Joe Saif McGoldrick, Kate Kenny Nish attack the Shachsa, Vic Dude, it's up, and the Hodge and the Halter Nash, Dara Canary, Macha Joe Rosie Corkery, Nish it's up. It's a father Gimmert, Le Corky Glen the Hale, Chloe Darby, Nish Con and Lear Hodge Halter Nash, She Rosie Corkery had to go home to her father Rosie, and Machter Nuncy, Breed McMahon, Nish attack the Lewis, August the Lodrucht, and Federal his score in the halt. Has score at Hastal Boham, or Hashad Hundedig, Le Point of on, but saw Cugnomati Diag nach Morcata, Agashin Lashy, Cheat and Darnella had saw. Well, gone out in Barnagle at home, here in the Hockley, here in the Cahdy, here Claude scoring ish, here in the Le Dóchas, Kevo Higler Hot, so Berta come after Stach, John the Lear Hodge, Sugs and Kinney Carton to get Patrick Smith, Agus Kihimid, Hollandson, or Tavel in the Park, Gwil, the Negan Lish, let Tachta Stach and so. Betara Niedemaha, let Tachta Stach, Gomidemach, on second of all, Nilaine Claude, Host and Sonaka, Hon the Hiver, Hort doing, the Exmeen of Gamach. Ach she Tarani de Mahamach the Shach Sachune B Agus Shak Hogan de Machel Cook made the Machel on second of on initiative be Claude Low on the bat Hogan de Machel Agus Tarani dem BEan BEO and Mohode Barkanish vi she's ski to she's on Tusnu Ach Claude Low on the Mach to John the Tin he has over the Fihe Kahada in he she Fanula McLaughlin ha talk him Machel at Galorgul Chishin in him are he give a go to her fad Ach well Tora Devline McMahonish, McMahon, Gimmert on the Vassal Darna Lavi, she cues the Hidla, saw Vault in the Cusson Savi, she nor the Agent Mar, and she gone in Larga Hang Glushacht, Abigail Ring, Trasna just Saif McGoldrick, Bertie Gimmert Manuri and a Hela, Mary O'Connor and Ish, Fihistata Macho Mode, Ellie Jack, Lesha Kitog, and Council Crochter Stachenson, will a Hohn the Casa Regounson, Tom Council in Harris and Drasnan, Augustin or co score, both the Von Ellet, so she is Shane Omati Diag and so Catus Darna La, Ellie Jack, the Counela, Gimmerco Huntach, for she hand the Kahadane. Ach well, you're holding this again. Robin Murray, Robin Hunden Kikamacha Hogan. Lane Rowa Hockey, Rashi Fadelish and Gounson, because will Bua or so, Augustin Council but her Asher reach to get close to the hOllscoile Corcaigh. Then to go back on your knee, Abigail Ring a Garrett cheated so he saw Cruci's PC block from Buddha Spas a halt. Shahuninish on your knee, Balafour and Lear Hodge and Arash, Breed back Ma, Shahastata Mahomode, on a Lord nor a Henchi Hunkeen, Shahun Ban Lorna Park, Kellyanne Hogan, and Council Crochter Stachajo, Nelir and Cool at Soccer, Augustin Council but again Mardor, Robin Murray, Kunt enemy, Augustin to go back again Robin and Lear Hodge and a halt Nash, Augustin Talo and Son, nach Yell their score. She's our Kevin scores the down the leg, Wolfie Hagen. She carry score fact to get close to the hOllscoile Corcaigh, Achni Lachan 10. Raw score, fact to get hOllscoile Carvlock here. She then Kush will me their co score. It's so, hand of the Dóchas. Like as well, so it's the park initial right at Kate Kenny reached to Stuart in the Himmer, the Had Cook Meder Macho Mode, Biasi Ishkin to Stiger Rimmel the Carnoige, where she on the Hind Chair her fathers and Classic their father, and Council Boot and Son against the Cossentori will kneel, the Antago again need him. Tara Needham inish, Kate Kenny, Dahad the Coog Meder a Macho Mode, Fiachan Cowell, Emma Duggan, Hamid Summer, he das Kuhn Sachles, a pair of the Hashula kit. Now the Rebel got two egg in the Kurstachade, he Gimmert, Kuhn Gama, Tukashishin, Gamaga Folin, Claire Dunnanish. Garrett Cheetah Hashad, Divid a Doye, Claude Lohan, Capus Henniger, Claude Tokahamach, Asa Nimmertach, Ni Rev, in Ban Me Hartigum, Fanula McLaughlin, Tokahamach again, Barnestiach, Clostana, hOllscoile Carvlock Cleadson, Chloe Darby, Trasna Reichad. He had toast and saw Leshan Glushach, the Roisin Ennis, the Fiachan Kunkeen and Corushin Council Stach, the Corushin Council the Stach gone out. They both the Shigan Sunaka, and Federal score egg in the heart. Emma Duggan attacked the Lewis, Achtian to go Huntach, Ega, Ifi Healy, August Sunkin to Drum, Facht and Son, the Reach to Ki, Ishtigat Son, Ha Ifi Healy, Edian of on the job, and Father, Emma Duggan Tron Hona, well, Mal Buhan Shad the Cluiche, began the Redun to Hurt, the BEan and Son, Ifi Healy, Adian to go Huntach, her father, Kedler Hodiga Quiva. For the Shix of the Nish and Council Bull to Traston Son the Joe, Mary O'Connor Lake. As I'm a father Nish well, Shin a Fiachan Dachmore, Ochnomatidia, Catches the Darnala, the Antago Huntach and Son again,
Be if vi on both of on elegus nish Rosie Cockery on the van or henchi chun keen leis na hode Dakar stop a chorlehe pass love took and sung Joe Evie to me agus Bertonish Machton chun the hot in a halter nash ach fós shell get clost in the hOllscoile Corcaigh trust the leis daso go reishi bout us ach an counts kite and sunake ach well so some hall na parkinish and Machter of the hun see had ein share bint the shot hOllscoile Chahabh Locklee Machter non see with the Doyeganson Claude Lohan and Magara cheat ha kun tour to bint the shonish Tara need and mBan BEO so croshi shees for his lot mach mod and federal his boss vi Tarker Janzitson achas kuma war an counts in Corahalish and Drasnanake achas shin a dridim John na no matidia kata sadarna la well kine cartians again meine stiert maar ha Tara need him chest tachtestach das hat chi chun chiu score got sadarna la und so dov achas well shin fiach der cloud score hen hochtigele haumuk vi ko hen aganis le Dóchas it chun keen piece of jog schnelle it fakker der gaier net so noch ban stierte Ollscoil Corcaigh and Sunny Rohasta Vidar. Hurricane Irene shall have near Hoda Kibri, back Maller, Lorg, Mohalarna Parker Rish, as she shin chesh, Tráchtaire on the Vorsa Darnala. Agus well, on your Neil, Trasna Raishi, so a fact get on your well, and Talava Bochton did it, son. Me all about this enough. Shall have forced the Kibish on the hostel shin. The Corin is attacked son of Mary O'Connor and Mohalarna Parkinish, Mary Congrach did Emma Duggan and Fair stop a horlehe. It's on the Lauder nor Henchi Hun Keen, then to go home to Egamar Mohalarna Parker. On the Credunte, and Hennigas Killian Hogan, son of 14 vertical in the Hele. Sive McGoldrick and Ish, shall have a Sive. Trasna reached the Joe, Killian and Shahun, and Ish, Efi Healy, Garachi the Lordsa, Dakar stop a horle for Homa. Because he Beo up to score hard Choman or Heinchi Spás agent Rimad to get breed back Moss Sive McGoldrick and Squealy fence Buckensaw he Garachi Chocolate Mahomod and Broad Correlation Gowns and the Sive Agus a Horn Currer a Gowns and the K Agus well should have been Fihanomati Cotton saw so down the la Sive McGoldrick Hanishi Stachenson Tamelin Biogohin ach score das Wachten Sonike Agus well kick him achnish le tacht on Mordor Robin Murray gishin co-scorer reached Henny Egle Dóchas Counson Bultamacha Joe Lorna Parkike Mary O'Connor Machten order goes on the Lord in the Sunnis and Counson Fachten Sunnike Ollscoil Chahabh Locklee drubloaded somewhere ha closhed in the hOllscoile Corcaigh douche the piece of bug on your Neil Nish Garachi is in Constantor Nish kun tour to Bintla shot and Feder Broga Corlesh on of Lockall the Anton Son gave it a Cuigny of Crowley being Talo and Son Mar the broad correlation Gowns and get on your Neil that a Henry Tarlu that a Huller Hochin Vecrechten his 60 and Ton the on Talo and Counts in the stopper ach well Ollscoil Chahabh Locklee Nish Kasha Dúiseacht if you can declare score here in the Egle Dóchas Vidar Kerafin to Chun Keenige le home agus well big kick da the Cuignish at saw ege Kellyanne Hogan agus Cadiana shed and Rashad Gara the Counaka hiad la Huder sheer Joe Efi Healy lesh agus well has Spás Stignish get Kellyanne we're ringing the end of the shot agus big return Nish macht the shed in the loot it saw in Tale Shinna halt Rashidson agus well Capas Hanger of kicks there at Sunny Dr. Retor Fag Rosie Cockery Nish machter non see Rosie Beo the score halt ma Chonchúir Broiglesh agus and counts in Cora Vadava there for real and son Shinen Dehu count Cora air for real in Ishika agus well fiach der Dave Lean it's okay Hogan Demach Maravi Lotigum Neil Clar a Chorsuas hold it in the Dakar leis na Hibrecha on Atsa you me Demach against second divan in Ish how even they are Hogan Demach well it's more it's the Mula Golorgo Chishin Hogan Demach with Chloe Darby and him door Shahi Shin That's good. Kimi Danish even Fihichi is stolen with Son Hot took his stack. We making on second has she machte John Liller Hod in it so. Shall have fachten Son Kewell. Then to give Mary O'Connor in the Halter Nash is Bill Liam Cheese for Hikuiga Honig Stack. For Hikuig Heason Sarah Reynolds, Ban Leitrim. Agus on your Neil in Ishigarachi to contour to Bint shot EV to me. EV to me Casa Temple, Constantori Den of Gama, Ellie Jack, and John Mary O'Connell, Hena Egle Dóchas, or co-score at so, Trasna, a Raisha the Reach, Efi Healy, has Spórt Tevel in the park, Abigail Ringmas, Federal Lir Hochin Horte, Agus our Rosie Cockery, Garachi, it's so, Agus our Rosie Cockery, Fachta, she gets son, for his mother, Mahomad, a Socrosha, cheese from score egg in the Halted so, Trasna Reach the Raisha, Efi Healy, and Federal Closh on the hOllscoile, Dóchas Keen, it's so, has Trasna Reach, Mary O'Connell, and Gorishi Broiglish, Corishi Broig more Lesha, Agus and Counts on the Fiach, go home to her father's hawk, Closh on the hOllscoile, Corcaigh, score of on Chonchúir it's so, Agus well, Honomet is Fihe Kate. So Darnala, Agus score, I'm shaking Mary O'Connell, Agus well Hasha de Chonchúir, Agus is Queen of Shear, the Stolimson and Theodore Tronhona, on Gub Chonchúir, Robin Murray, Machlish Gikamach, K. York Shelliver Shaw, which I should put to reach, Cahignal, the Himlodi more in the Shas of Sosta, Ollscoil Chahabh Locklee, and Nubegan Kuppa, Hogan Woha, Wother in the Riga,
Búsa gúnta Beo, stig sa dóm. Yn gynnu Ollscoil limni. Has a tite as a chélan sa Sathairn le písín is alla chreidúnta. Cláiste na hOllscoil le Corcaigh has a test Tráchtaire sa chluthe alla bha Sathairn le. Ifi hílí gimmart anna bha har fad Saibh McGodra chana sí stachanson ginn fu sí scór an ias. Ifi ríiste sa stúr na himara. Beo O'Connor Sinne Mary for an scórshin a churchun cínead Anya O'Neill inis. Agus rilen van táiste úsáidí an réitóid sa Anya O'Neill lorg bhfuil éana tí chun le hóide chuir chuisteachútha Beo O'Connor agus an bhróid chuir síos go Mary inis Spás fachta ge bríd Macmahon is a garad siad agus séráda cha báda le teachta má chain sead spás éigen in éair agus tite chun talún an san trastan bhusca ráisiad agus darn chur leis an gaunsan ag Lia Hallinan agus bhfuil biné inis stocha an réitóir amachtam an cainte stig bhfuil beidir meach sé seo Scristaach agam níos go hí me fach síos go fálín Japas go raibh sí stig sa bhusca me hénig agus bhfuil hénig le dó na má chainte é seo Beisiad chun cín has sé chur suas ar chlár a scóracha an réitóir amachtam an cainte inis sa Japas hénig go méidir go meach sí stig sa bhusca bhfuil annach chuidún bhí sí san á ceartta go nám ceartín sin cinenne ceartón na chuir leis le hótsan fu sí scór deasa chéad le Count das fachtan sunna cinnis báda luachfar then báda a bhuaigh an gluthasa Héana héanaíag le dóna hagra chlár a scór a gin nach bhfuil cíimi cadéir go réitóir ha sé cadúnt níl sé cadúnta le hótsin an éair agus beag an báda sin a bhfuin talm go raibh sé í raibh sé scíti síos ar mar chlár a go ar pí a pápéad agam agus bhfuil an le hótsin agus bhfuil créoch nústig sa líon tá cúig námatí le dod sa chluthasa tak sin na fad a tarlú sa chluthasa níl bhaine éiseach pí a beag le That's why kick amach anish. Where kick Sarah Hogan, count me here Gara. Nish, Robin Murray, Héanaíochta. Nish ar clár a scór, dóna cad enemy nish it saw and score a halt to nish get Teicneolaíochta. Cláiste na hOllscoil le Corcaigh, Pointe van chun cín. The fiachan go raig nish suas na park and counts in Corvaris and son a Roshan boat to will. Rosie Cockreed and of Gamat stop her le piece of dog if he Gara shear will dent to go back for both of on Eller Hochel Hotter Nash K Kenny nish K Kenny Kashi broke her Eller Hodeg and Tron Hona Shohun Emma Duggan in nish Garrett Sheed Caliana shed K Kenny so Cluiche and Fiddle his score hot Duggan a reached and Hall Lecha Hawk in the him Jody Moore in Ishiga Ollscoil Chaharv Law Clear Kashad Shas of Suas piece of dog I got score a halt Trust na right and trust in the park is no classíocht to be in the cut. Has shot cracked the couple about to keep into the sun. Kira Banville and Macha Joe Clare done in ish clear if you can source Ken Rawa Hockey. Macha Joe on table in initial right the fiachan the stick. Nilach Bert Falk is stick. Even if he had Owen son the Ollscoil Chaharv Law Clear Maria Cannon for she couple scores so Shrat and Tachten she McCarran. They're going to Corcaigh and Federal his score a hot so Tara need him for she scored that. Nilach she score I'm sure Sathairn la again Ollscoil Chaharv Law Clear as well. Nivo what on the Cluiche Mora kind of Neshamates and Clara scored. The chance na off father Chonchúir ar table in the park I get Cláiste na hOllscoil le Corcaigh le hod Shelvin Ishika and so let Tamalínach ní le Gara fós on ní the machtan é nát Cláiste na hOllscoil le Corcaigh on the hosta ní le Gara fós Emma Duggan a fiachan Saul san owl Ken Rawa big on she's initial right with Kate Kenny a current counts on the stack I should have a cool mechanician so Law Clear and counts and Kylton Sonaka Ollscoil Chaharv Law Clear Bhín le hoda coile nach mar nómad gule ach an counts and Kylton is Abigail ring on Bádóirí me histach mar bhí sí take amach a piece of begad son Ellie Jack amach der nun see Chúr in is gune Sheshar here in Sonaka Ollscoil Chaharv Law Clear Coláiste ve coolmach gan le hoch and Chailúntaach and counts and Kylton Ellie and son Dienta gamach gan as Cosson Tory the also gorat so hanish even if he don son Ollscoil Chaharv Law Clear Maria Cannon Calianic Maria Kasha the nish score egg in the hot ni han Tom Mac stachara Chino matile dot so so Corrig réitóir couple no matile leis stocha agus tite chun talún san stracha chun talún a rísín son ach dienta gamach cod Shelvin Tarnash Ollscoil Chaharv Law Clear Emma Duggan in is congrachte nor an srígowid sin lár fad an son Ifi healing counts and Curstach Joe and Hune, Keog Shelvin is so Shelvan a Hochtach, where Fachta get dog and bout of Vanella, Sheen to the Dalavat Sunday in this Nihimjodi, ni Dr. Réitóir Facanecher, K Keninish, a Vada on Spukutsa, Nilan Dolchan Kina, Yanavage, Ollscoil Chaharv Law Clear, nor Darnach Garauder at Hiler Lear Hode, Cadiana Shad about so Yinidur Inea, Yinidur Diana Hanea, a Naumdresha, Tara Needham, Chochastatama Homod in the Cossentoria, Titim Sheer and Nishansa, Gahan Illidan Inish, Stigan Lahavon and Barkitsa, Nilach Robin Murray Foka, Eridai. Kenny nish da had the quick made or Machamod, Stuart a piece of Buggus in the Himrat so they fachta get Kira Banville for she score on the Yasenson, Tamalín Biogo hin, and Laura kicks there at Sunny Dr. Réitóir Facanecher, and counts and Titera Dalvin Sunny get Banville, is Shik Sahuna, Diana Shigamara, they get a hot to Max and Glushach so.
There's a reach titi chun talún son the him jodi titi mer dalaf Capas Hengref kicks air gailte son Caderiga Raytod ní dear se fakin echer ha kicks air gailte an son agus well no but go le focha glog gin so hen gladona Siad Cluiche na hOllscoile Corcaigh ha chun cín le puinte bháin Ceannais an blir hóchin chur a Harrison drasnála ge Beo O'Connor for she score on the ass ach well chun deisian is ge be cé cinní a hógan tá a sí méthe gara Joe Needham a ríis cinníis on sputa cían go raibh sí cúpla second doin an council short Stachanson agus chur for ile bhfuil sné on Caharú count chur for it sa chluithe Ceannais ag Ollscoil chahar blá clia fiechan ar a dóibhile digín go mú ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh an nóir der nach go bhódar a ráhíle sa dóí ag an féidir lá fannacht chun cíine is sa Réitor among cainte ríis tá an dí dhéanamh ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh Céimiid inis cé ha mecht an barcas so ifir tídí ga hog na macha cushion Ellie Jack is cé ha teachta stachan go men ever gan second divan díh is stolum hénig be ifir hochtí go ha sé teachta stachan sun is sé ifir fi sí ifir fan Katie Brosnan tu stachan sunna cut well losa sin or a rein sin ler hod ag well ki amach an hochtach an isige cuive fordet so ka sí spuke haltet so ifir seachta be tu machen sunna Ollscoil chahar blá clia ifir de tu machen sun Emma Morrissey tu machen cut at galore gul sí sin imethe agus well begíocht an isige Ashling Hanley took his stachan son ban Ross Comani vi gimmert na Scoil an blianse McCarran wurde crave bí na hair an gandout and son an tachan an blianse catte well an Tom Mac stachan Sathairn Choch a second dot so chluithe Corcaigh Raytod stoch a gáú tíno mat se gluthe an féidir le Cluiche na hOllscoile Corcaigh ler hoda a chemadan is Saibh McGoldrick an Garachí de Lord so cad dhéannig Saibh Shelvice macha Joe Breed back mánis má Ryan Breed back má Spórt so scuile sí fé céh ag gád suas sa leisní ler hoda Breed back má síntar a dalamh an Raytod rá cover stop a chur leis a gluthe ach atgalor gur chur sé stop leis a gluthe an bouta san mar ní gortú cíine bhí ann ach well cíine déanta go Patrick Smith stop a chur leis a gluthe ach well héna ag le dóna is so If you can cheat the list of scoreála, Abigail Ring, a hosting and scoreála, and Sussa Darna Lagas, Bode Facht Beo O'Connor, and Bode Atchin, a Huigestach, Bode a Frad, Lirhode Frab, Six of Uska, a Husha Stachseli, and Taunch, and Bode Vuhige Shahastocha, with Mary O'Connor, Hen the Hen Fachter, all on the park, Hen the Hen of Vuhiga Gluhe, Hen the Hen Yagladona, and Ish, and Tom of Veltitsa, Uncutive Gorte, Corrigan Raytod, Stocha, New Chinom to Socha Lesha Gluhesa. Can they hit a machinish so taction the fad and Mohud Bork as well, breed back more Shasta Reach is Maheshin Yishkint Nishlir Hod on the Hochtoch, you get Robin Murray, Six of Huna, Kahashi, the negative heart, Leslie Hodsugs, Mach Father Hashi, Leslie Hodit Sugs, Mahajo and Dave Lena, Leslie Hodson, Cora Harrison, Dave Lena kit. But then Desha Stoch and Kite in Sunna Kobe, Hodiga Mary O'Connell, and the hands of Darnala. Mary Nish Mafiach de Mach, Cadena she, Leslie Hodit so, sure. They feared in Hodit so, and Spuke in the heart and counts and shot to Shachajo, Evie to me, Kevo Higasha, the Antigamaha. Ollscoil chahar blá clia in a hard turn Ash against the West, Nishni Uriav, Kahashed score a hard at Sus, I've McGoldrick at the end of Gama, stop a hurlehe, ach well, Gortu Keen at Sun, Kagigaretor, stop a hurleshiglehem Avian, but they can talk Hurstach, counter than the Disney him Dodi. Like as well, Patrick Smith and Mohalar in the park in Ish. Some Fiachan Shees are in the Ordorsh in the Jidimle, Rano with Kutiv Gorti, Kate, Big Nomat Elegant, be kin to Dumar, Gupla Gortuella. I got Mohid Bork, Claire Dunnanish, Macha John Tavlina, Shahun, Niev Crowley, Machan Shachat Salara, Reichet, and Spioka, Haim Shunish will. Kate Kenninish, Dara Canary, she'll stop a Horlehe, Congraft and Davlina, Kahashet, scoring the Krahu, Yunada Renea, Vider Dasti and a High and a Vene, Neil Endolchon Kina, Yan of Lesher Hodit saw, Hasha the Mash Shear Senior, Neil Facker Shulaka. Agus well ha me fiechan sos na parke Bert Fokke hoes and sonne get Cluiche na hOllscoile Corcaigh ma von cha de lir hode rashet so beg Derek into so chluhe so ma rihi cha de lir hode shach so khune Rano with gole katin so nam kutiv gorte Keog score meg kick Éireann no meg on Breshigan K Kenny da hat slat ma homade broig more meat to correlation gounts and the titimstige melavade will cheshin I'm shishtig it's ta vi stracha yelvet son broig correlation gounts and it's a council of fiechan gama well agus and counts and fachter agus Cora Harrison drasnan at son Capas Helig Shin for real, ach well, it's come a son, Hamid your co-score it so, Chinomati, Savlesh Cotton so, and I'm Kutiv Gorte, and you're holding a Cluiche in the hOllscoile Corcaigh, Kasha, Tachtamachanish so, Agus score egg in the heart and taction of fad, a Tarluid so, Osar Gore, Agus Shira Reichet, Kasha the Vekurmach,
Nora Martin Shelevike, Meg Ambresh Reach, Tron Hona Livergain, Hena Do Yegla Dona, Congrocton Davelina, Anya O'Neill, on the Clehe Immerige Anya, Sincodisa, August Dara Canary Nish, will Shelefach to get Dara Taw, Reelan Vutashan, Usadigan Ray Toad, August well, in Kinnecart then to get Patrick Smith about the son. Ach an scorshin, I'm Shehe, is Stigat son, again, Ollscoil Chaharv Law Clear, Kehol Loch for us a Veshe Shin. As a Fiachan Shees are listed so. But Maria Cannon if he on a fault and scored down like its son. As a Meshesh look for Congrocton Davelin in Anya O'Neill, Colin K. York Sheleverash, Emma Duggan Shield to the Hodachat Nash, the Antigamagas, the Cossentorian son, Ollscoil Chaharv Locklear, Sus the Park in Isharash, Colin Hodachat Tarash, Reached saw, Sus Congrocton Davelin, Kasha the Kurmach, even if Fehe Kuigetson, Sarah Reynolds, and Mac Sheed, even if Kuig Tara Needham and Ish Tara, if Fehan Kunkeen, Agus Sus Loho, Sus Lenny of Crowley, Banavina Giver to the Locklear, Colin Patrick Smith at saw, Confederation Lava Horanarda, Better kick Sarah Machavig out. Pekinton now will the real Hud saw, at Galore, Urnta. The skiff she's at saw. She knows he's Chuck got to Edda Glug again, Agus and Caru score Chanella, Fachta, Sadarnala, again, Ollscoil Chaharv Law Clear, Champagne in the Blian, the Shikata, Neil, so the Sulan Kupushin, Hort Wahagafolin. Agus Shin to the Dalavit Saham Dod, or Sulagun Gullibertica Carcalor now, Visha Traum, Mar Eracht again, Mertica, you know, the Von Shinte. Go forward, because Neil Kumarova had it. Sulagun Gabeshi Shastin is going to couple of the North Chase Bishop Yogdara Canary, Sheen to the Dal of Homa. As well, I did a piece of Biogus well, Corma Hashin. Cadidiana get right toward it, so Stolum Hennig is shed to shed, and Luther noch it so. They can kill a carta, and they get my Yanach son. I don't know Yegla Donay. Big Ambresh, it's all going to stock a Tron Hona. The Ambresh and egg and out to get. Ollscoil Chaharv Law Clear. Should the gimmer to it's a Mohdibar Kiana, Agus V, Ambreshe, a Tuntran Hon and Echo Magane, Ollscoil Teicneolaíochta Law Clear. Patrick Smith, the Matt among kind to Agus Lecht, Bioga, Hort to get us in him, Jody, or no real. Can you cartian to get stop a Hordashiglehe? He's at a Dalavitson near Crowley B. Yeah, Hashi Idahe, Shin Korma Hashin, Sunk more Facht and Sunaka, Deshinishiga Emma Duggan, on Cluiche Ceannais, Moss Federle and score Shahalt. Und für nie Federle score halt. Wie kann die Federle tut fe, nie Federle tut fe. Maar heden retur relut. Wie Sheleva ka, nie Federle tut fe. Stacha John Needham Raishi. Keoig Sheleva, which I facht again Needham both of on and Duggan in the Cossentori Chiltler Hodachat Tarnash. Kate Kenny, a Laura kick Sarah Hashi. Not tour kick Sarah Stigetson. Emma Duggan. Colin Cowilchi, a Lord Trust on the Park of Hasha the Nation, Raytor, if you can do an order, Kasha stop a Holash Glossa, Agus Chancellor doing Fihino Tailahart, Agus Clay and a Havna her father fad, Emma Duggan, Lech and Clay, Godisa, Sathairn, Calmore, Miltach, Shet, Stachan Sonica, Emila Carnoiga, Agus and Council Cora Harrison, Drasnala well, and Council Cora. Himi Cardier Shet, Council Cora Air for real, Campus Henninger of Session, Cora Harrison, Drasnal. Han right out, if Lachten so, could he try on the morning to stole him? Shane Omati, Savresh, Correlation Glohasaga, and Shay to Shay Luton is about to so. Beak into the Shane Omati, Savresh, Cat and Sussadar, La Casha Luton, Hind, at Sutton, Yannick, Council, well, Bultimach and Sonica, Asha Tor Chancellor Dove, didn't take a Mahaga Cleaver Ford and kick a match in a Hogant. Shelevaration saw, Cluhemora Twickenham Tron Hona. Because well, Shane, big arm blessing good. Anna Cluhet Sahagan, Anna having her father, and Roch. En ga na mo de bark gemacht de tot veg het samen de bark tot veg so show kartiges en slie kart hen do ik de do na kan maar daar na la we going Fiachan cheese ar me list reached it so en bodish in form Beo O'Connor wie en talo en bodish in halt ach well cat away hogant agus en scoresin of vorshi chesh ha no mat is fihe again Beo O'Connor chiapas henig gemach sin en score bochach tron hona ach vi Maria Cannon she's chino mat is chucha Glug Sadarn la agus an scoresin Cora Harrison Drasnala ke agus sin ar co-score at so to Shane Omati am cúptih gorte a catiged right toad ní fadú in is am breise big rá fasta den Omati goin agus cí himi ke bhó higan Cluiche Ceannais.
Ollscoil Teicneolaíochta na mún agus sin na súlansa le am breiseansa idir an ráir na móda barc agus bhfuil Corcaigh chun chúd fós le bucht an tránhónansa. Hí sa Corcaigh agus bhfuil Ollscoil Chathair Bhlá Cliath. Bhí an tálo is tócha an am breise seo a gháilt mar ní bhí ní ráidir a fiachan go baihan san Sathairn le. Céir scóir sin eile bhí fachtacha agus an ceann tócha is luach for a fad an ceann óhróig Maria Cannon tSaoir in an cútamh gortathe. Agus an scóir sin fachtacha ar taimhile an scéal Cluiche na hOllscoile Corcaigh hí ar anmhar fad an Sathairn le an báide agus pointe sin aimsithe go Beo O'Connor Cup Final ceap go chéine sa go raibh an báide sin agus an pointe sin sin an gá scóir a bhuacha chun Cluiche sa ach ní sin mar a hála an Léchar agus Patrick Smith an Mumhan na Parkinis chun tús a chur leis an breisian sa gá faistinis gá lehead sa dénomatí a taobh agus well céhhuaigh Corcaigh chun chúd gá bhíle sa fithe cead. Well, ní sé búte ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh ó 2002 an nuair dearnach go bhór an báta sin bhí Louise ní bhar hortaigh ar an na báta san Ciarán Sullivan ar an iarn chomá an bertachas san na gimmart lena chéile cén leach mór a bheith tránhóna nuagain. Agus an council butter ar san Mumhan na Parkic ag Cillian Hogan ach dianta go húntaach an san ag Ollscoil Chathair Bhlá Cliath é sin a gháil tarnáis í fihíli denmh go húntaach é sin í anamh ríist há sé dianta míle bátacha há sé dianta míle bátacha há sí siúd gimmar go húntaach an fad tránhóna in gansaí dubh agus dearagirthe í gimmar go húntaach ar fad is gar siad is Abigail Ring i bhfuil 60 agar a gram a chosna sin gluthe sa cúpla scór aimséice an council a crochasteach Commadain séireach ar seo Robin Murray a tachtamach an council titéir a dalamh céhhuaigh seileh ag fachtar rasú ge Murray a ríist í seo a bhíonna gimmart le cúnta na mí i gimmart mar duine das na Commentator a deirtarlumm go mbíonn siad de gná ach si sa chúl ag an Coláiste ag Ollscoil Chathair Bhlá Cliath agus suas na Parkinis a ráisiad an sa Ollscoil Chathair Bhlá Cliath a gar siad me dogan inis ciún go má i baistí sa chluithe sa tití chun talún í fihíli Congrach agus Kengeltide an gluthe ar fad gus anna jabba anamh ge í fihíli ar me dogan go dísa sa chluithe. Well, seo a gar siad inis sa well lubar nach go maithe san ige Cluiche na hOllscoile Corcaigh trasna is ráisiad an sa níomh Crowley hí níomh gortú drogortú gan níomh an sansa the Joe Darren the Himmer and Sunsa, Cluiche and Sunsa Darnala, Shelevinish and the Hivra Khofatski to Shees and so carry on, Tony Shishin Stach is Garachid on the Lusig carry on, Zinish, Kurishad Broglash, August Titishesh and Gara, August Reishesh and Arfori, Lach, Gopher, Kick the Hadakuig, on Mardor and Son, Ach well. Bí chearcamach sé sin scríte machchad sanna go cuimh fór ach dro agus mí an san an bátas an lethe an láimh a chur an áde agus bhfuil beag iireachtanis bé cé cinní a thóca é seo ní ha ach cé cinní amachtasteach ar imime le cearn nóig it sa sé dogan ath teachtamach an countsa a chur isteach. Gí mí duine sin scríte sí fé gan dá tráfuointe má chain tú an kick da a cúig háris an drasnáin ach ní si a sú lei sinna dhéanamh bhfuil. She fiachan timp Ken Rawa Hake, Rashi Gara, which I shouldn't have father Rohan Ta, Fachtige carry ons, Rashkid Joe, Emma Duggan a Rish, he Gara cheated so Kangle today, Ife Healy, Anna Vrua Horror, Emma Duggan, Achan Council of Titimagara, Agus Skeet to Machagan more doors, and Kina Cartians and Bouts and get Cleaver Ford. Agus well Cossentori, Cluiche and the hOllscoile Corcaigh, Vin Talo, on Council of Stopper. Agus Brew Hodide. Ach an kickamach le tacht, búte machchan san, a job readback má, suas leo, Congrach an Davlína, céh bhuaigh rás, bhuaigh le ród an rás in íanaigh, Congrach a ríist an Davlína, an íireachtain anna rámar fad. Agus well, réitor, fort lárge, a tór kick Sathairn san, agus bhuiil sin bút ar náis agus strachan san, EV2 denmh go má, an council na háit, agus well, níomh Crowley, Congrach agus taobh lethe 2 hána sí stacha ge le hám, ciún go leor sa chluithe go dísa, agus a ríist slap eile fachtaige, níomh Crowley ha cúpla, slap mór fachtaige sin sa chluithe sa, Mumhan Joe an lína da chuigan is Cillian Hogan, a churin count shees, an féileilthe, an scór a háit, a churig chun cín a ríistad, trasna Joe Rosie Corcaigh, an well, sé sin. Well, ceapas hénig gur mechan cinnig le déanamh gan réiteod at san nach well, déanta go maithacha, an seileh a háilt, agus a cheimad. Cillian a Mumhan na Parkic, Joe Mary O'Connor ish, Mary, for she sin héna hen sa darna le, Seacha Joe Mary a ríist an a láidir, agus stoppa chur lethe, ní féidir, agus kick sé ar géaltanis an sa Abigail Ring a féidir lethe scór a háilt, broig chur leis an gaunsan, agus loch lent a Corcaigh, an a hástar fad, mar in an breise, tá scór aimsin son, ige Abigail Ring, tsis nach mór tíine matí go le Caite an sa hiad tréifse an breise agus iad puinte bháin chun cín tsis an scór sin agus an kickamach le tacht ó Robin Murray déanta go maithacha cén spuca chaim siún spuca bhí Kim Bouts na Sarah Reynolds
Déanta go maithe é sin na Gháltar Nash agus suas na Park le Reynolds inis. Reynolds a fiochan chun cín agus lár na Park inis cite as a chéige Coláiste na hOllscoile Corcaigh mar ní léine ann is a garage sheet it son féidir le pass lábh horta Emma Duggan ní féidir Déanta go húntaach an son again Commentator stop chuirla se glúiseacht son Maria Cannon for she score on the háach an sa chluithe sa Joe agus an Counson well lagíireacht an son Count Corramún son a agus well fiochan der melista Snéan séú Count Corramún sa chluithe sa Ollscoil Chahar lá clia agus an kick amach le tacht ó cuimh fórdanis go chéir hód an háach go bí cinnta do cór na gaithe ige Ollscoil Chahar lá clia bhódar cahabh na pingine leis a réiteoides an Counson búir tamach Joe Saibh McGotrick a chu fachtaige Emma Duggan son stracha déanta go Saibh son ní féidir a sinna dhéanamh Shellah Ríisteach Roisin Ennis cahabh gensaí idir a fé hocht hosna sí sin an gluthe cé Kenny inis congrachta Aoife Healy bouta bháin eile an cloch mór a hastígann son na measna Commentator ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus well istí go háiste inis a lorg lir hód fada a choristeach nach níl lir hód sin na teachtain éair Fiochan teir na hibrachan sa chain sais ifid mo hud bark inis sa darna le sa cé Kenny Ciún go mar goríd gorí sa chluithe caafar méid na rá sí tachtaisteach sa chluithe bastí Emma Duggan agus rís Kengailte de Aoife Healy agus Beo O'Connor le go brúla na chéile a rís cé Kenny cadíana sí bouta sa anna chláíochta cé Éireann hód Emma Duggan a rís has se de passáil ar hód a timppel ní léana chun ag dul chun cíine éair ní léana chun cinine éigen dhéanamh an can cinine déanta isise Maria Cannon is seacha Joe Carry Owens súncáil ar hód sin isteach sa hall agus bád a fachtan son ag Ollscoil Chahar lá clia well here chur sin is mór a mí é sin de Coláiste na hOllscoile Corcaigh ach an Counson fachtan son well bhí mí agus a buint leis ar bád son ach beise sin luach for Carry Owens mBan BEO clia agus a ríist an kick amach búirt an sunna well báde in amdeise cé chóil luach for sa bheise agus suas na Park le ríist an féidir le tar eile gá anmh lácáil ag Dara hín si go húntaach an stop a chuir leis ar hód san annach réidúnta agus Kate Kenny inis a fiochan der clár a scór gá faointach an cína háise inis dó íag le dó de Emma Duggan siar ráisiad dasan is féinach leis ar hód ar hód fachtan sunna get Claire Dunn Emma Duggan inis a mohol lár na Park cadíana sí trasna ní anis í a gas put a beag de Spórt oscailte sa más féidir le rud éigen a gáta machchas ach tóiste leis an glúiseacht Siúrdíag te fiordan ar hód sa ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh Congrachan inis an taobh in na Park seomh mBan for an báde bhí a buint leis a báde san cafa sin rá well beh dearcht an éigen teile bhí a buint leis an báde a for Beo O'Connor sa gná chluthe ach well ní choirín te mar sin dó íag le dó de ní bhíon an pictúr mar a dúirt fear lá bhánrum ní léon pictúr ar chlár a scóir go dear an na himar a dúirt teilm gus bhíon cartaige sin bút harasha ríise Commentator son Níl hí mí buint le sin na Commentator Coláiste na hOllscoile Corcaigh déanam go má trasna na Park a ráise den isin sa há sé sa dúistethe Ollscoil Chahar lá clia há sé teis dúiseach pí a beag isteach John lá a ríiste ráise de bhí fé chuigenis Sarah Reynolds an féidir le scór éigen de háilt nach na broga buíd son cé Kenny inis fé méidir amach mád Dara Canary den a bhana jabad trán hóna go dísa Emma Duggan trasna ríiste de tóistenis as well iad éis tarna le chomá Bhíidir meach siar san íar agus bhuaigh Coláiste na hOllscoile Corcaigh le hód ar Nash watha se chun Sarah Reynolds inis Sarah a gar chiad más féidir le scór a háit bhí a héine a ríist agus an Counson a fiochan go húntaach ar fad Leah Fox tógach amach as an gluthe í sin i gná am agus í tucha isteach a ríiste chun cúpla scór háil 7 nómatí caitan sos i chéad le den am breise agus Leah Fox a fátan scór sin a chur Ollscoil Chahar lá clia chun cín atá Shellah fachtan isin sunna Rachel Sheehan agus Rosie Cockery ar na lirhód in isin sa crín díle chós ar górad sa bhosca Tráchtaire siar a ráise Rosie Cockery leis na lirhóde again spiúcha háce machta Joe Bigel ring a háisi cáhfuil sí meach leis na lirhóde macha Joe Bigel ring 12 méidir amach á mád ní léana fácaistigh ach duine bháin Leah Hanlon in fácaistigh imar na canóige Breed McMahon is bheith se níos fearr stocha amach sí siúdastigh mar chuach sí brog le lirhód agus ráise Harrison drasnáin dó a tídíag le dó a dehan sa sin na jidirme Joe 8 nómatí caite an sa in an breise an the ríist tóiste leis an glúiseachta sa sé ní léon dabhara caiisiad sa cruisís pí beag agus scór éag na háil fi sé sin congracht an déimhríne bhfuil sé sin caiiltecha Aoife Healy meachta John le lirhóid sa ach sin achta th neisicha a ríist Ollscoil Chahar lá clia agus tite chun talúna san Kick sé ar géalt an son bhíon taló an lirhóid na gáiltar neis agus sin jidirme Joe deide an sa an chiad le da an breise an slua a fad ar a gluthe sa agus an slua go bailile chomá agus si bhar fada féchant ar an
an scáilán ag bailú nó Peil tá tú ar a bhón nó Peil tá tú a buint anna henamh as an gluthasa an taction na fad tarlú as an áit carta mo chuir barc gus na scór na meachta náde is na smalination í iscint dó tídiag le dó de Shelvin isige Ollscoil chahar vlog clia gandát bhí hasise a gimmert le Corcaigh be Corcaigh ge Cluiche na hOllscoile Corcaigh Sathairn le agus well an physio among Ibre Howlett son Patrick Smith a fight an tún has sí nachmór cearclór an is rud beagá dhéanamh cut na sílte siúlad sa agus well an park fós a fiochan go húntaach an tún sanna chreidúnta don grúpa a chur an commórtas a fada siúlad sa hís ag Corcaigh mar an park is gochan an siomh a fiochan go húntaach ar fad agus well Robin Murray taachtamach sa mád inis caithigh Robin Murray bheith cuairmach leis na ar hóide bíonn sí seo gimmert don cuman a taobh mo agus well ní léanastigh sa hólanis Robin Murray sínte ar a dalabhat san agus well ní dúirt a réiteór fecanéachar bhfuil báideoir catá den éigeanastigh ar líon inis acu agus kick sé ar géalt san agus preseach mór mílteach déanta ge Robin Murray den ar hóide san agus well Inis big chance to get Cluiche in the hOllscoile Corcaigh score halt. There's do tídiag the do de ca should count the halt inis. It should him denomati crean díach catte ar a glog again. On hiedla nach more crecht na he stocha on vroig daar nach inis the Kelly and Hogan and so he hied faste that on bresche he stochot fi kuig meder a machon mode. Stachse goe be sy dakke de goen a ga nabelig ke as hy bra crean de gana an counts shot de stach wil goen korr sinne ke ta counts in the fichen gaba. Zijn tarnic score in Brescia facht in Ishika, Count of Honor tacht over Abigail Ring, Count of tacht o Kelly and Hogan. Well, Robin Murray in Ish, Leshigi Kamach, Henki Kamach Tochtach, Carl Sheila shot, Trasna and Sot, Machanar Joe Sot, Kerry Owens for she bought a Dassenson. Agus well a retorra, well Shine, then Hied, Fashte and Sot, then Brescia. Denomati catch it a glog again. If you have Clara scored do a chi diag led do a hen yagni. Father winning ish on turn the lehan saw big the himidori master shach and Bren ish get tapping a hogant on Bordor Shinte is ticket son Robin Murray and Stolem will draw or two or could a stachade Chashin mates and don't holishi mach as a mode. Agus Kihimi color hitting a machan saw ni father one on turn the lehan saw Fanagilin.
Stachan son bhfuil ha féchan síos ar listed so ge Amy Harrington a hatse teachta stacha be se I bhfuil a hochtdíagan san de Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus was stocha gúil se námacha í a chahabh isteach. Mar sé mi an a bhaithí sin agus ví a súla meach sí I móide barc Trán hón agus well ní fadhain inis in chahabh istechan so dó tídiag le dó héine a córnagaíthe ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh an féidir le na scór na gáil chun é seo bhachtan don chiadúir ó gáhíle sa dóíag na champíní na rig ó sa chór Ollscoil Chahar bhlá clia gandát bhí am breise go sanna né hat par taíacha a bheith gimmert ha Chloe Darby harneis a mó a lár na park about bhain eile an council caite agus bútige Chloe Darby agus an isise meachtar an sí Ollscoil chahar bhlá clia sos na park a raisiad seo banna gimmert an le bhain sa darna le sos na park an féidir lo scóraá to si a gar cheated san na Constantóí caite weige an council a fechan go bhfuil an brat ball meachtar arde agus scór eile fachtan sanna agus well an council Maria Cannon sníon ban a chur stachan an breise sin Trán hóna fórsí sin an scór a chugus stachan an breise sin agus á ceanna le fachtacha agus beise anna hástal sin sé 2 second an so darna le den an breise an council búir tamachige cuimh fór amach jo lá na park I cé joig sellh cai Coláiste na hOllscoile Corcaigh is líor hóide gáil farneis ní leach den ómatí chun tí scór eile gáil beidir ceir a scór is a bheith a testáil Kate Kenny I ciún go mas a chluithe agus an council choraveras níos tapúla is techa jo Tara Needham Tara a meachta jo na DCU an council scríte seachan san na Constantóir which is sin búir tar nas dianta go maithe Rachel Sheehan Dianta go maithe casa timppla an sanna gan am cart agus a taachtamach leis na líorthóid inis Saibh McGoldrick cad a dhéananig Saibh le seo bhí strachan san cinna cart dianta go maithe Saibh inis an count síosacha as an meach suas na park a Breedback máis an brúm lá na park cad a dhéana sí leis na líorthóid a trasna jo EV2 mínis cáran is a tachtan so ó ifir a hochtíagan san Ben Chiari Amy Harrington inis ar na líorthóid so istecha jo an chúne istecha jo banna le tháinig isteach ní ha sé Lia Hallinan hosna siad seo an cluthe fór ceapamar go bhór sí bádan sa darna le don gnáchlathe ach well chuidir an brat suas ní agus dúirt a réiteogar a sí stig sa cheanóg Breedback máis siar a raisiad le córnagaí inis Rosie Cockery anna chud den líorthóid feicehéige Rosie sa chluithe sa agus well dó cehardíag le dó a héine ganis an na scór na testáilbatha Abigail Ring ceir a scór fachtacha siúd sa chluithe go dísa agus well Aoife Healy-inis a stochad canas na himróí sfear chuide barc Trán hóna cad a dhéana Aoife-inis trasna ríiste Harrington amach tíad na línta háiseach nítead amach chun cín Shelvin is again. Aoife Healy, Squealy, she shot fake, Mumhan, she's bossing it. Already got Cluiche saw. Will Bordel attacked and saw. Amy Harrington, the go to her far. Dagason counts and Cora Harish on Drasnala will taw. The Antigama again. Amy Harrington score a heart and son. Well, Kappas Hennig, go refresh in him after Stach so whole. Chano with Cotton saw. Again, in am Brescia, she scored a time in am Brescia. Ach, body look for Fachtige, carry on, Zagas well being taller, made bodish in the halt. Anna Spuk, the Antonsiga, Robin Murray, Anna Hikamach, token Sunake, and Macha Joe carry on, Tonishi Shahstach, and Sunake dead in the Himmer, then Honachel, because Anna, Immerheg Disa, Kafran, a Credunt, a Hurte, and she had the 100. A hard down of a verted so the Ollscoil Chahabh Lockley, Emma Duggan, a Garachid, Cadayanik Duggan, Brua Hurida, again, Aoife Healy, and Council Tite Garrison, Agus a block called the Enter Gounson, the Shicks of Hula will, which Eshin left Fachta Harnashikata. Well, Prashach the Anton Sunnagas and Cossentori, it did a Cossentor, Agus and Mordor, being Council Shelivarish Kaite, Fachta Harnashika, Agus well, Saibh McGoldrick, and Ish Tachtamach, Paslava took a trust and son, a Joe, and so, Katie Brosnan. Katie, Joe, Evie, 2 minutes, Evie, earlier holded so that had a quick matter of Machon Mod and Council shot to Shaka Joe Leas. She gets so Leas, she's a Hoonish, Kashi, Tachtamach, and that's all giving the kid now on Federal Sports egg in the hall, because Broig Hurlesh, do a car diagla do, a do yag, maybe the father so bad, kicking the Pino shit, no pair of the big good Tron Hona, and the kicking the Sarah stole him, or Fair Cooks, Latamach, and Megan Tron Hona, because Kimi Dinish on Federal Clash and the hOllscoile Corcaigh score egg in the heart, and Machida Hawk, Kellyanne Hogan, and a Yacker stop a Hurlehe, Agus well be real and Von Tosh and Usard and Son again, Ray Toad. Chino Matigole, Cotton saw again, so Tarna lad and on Brescia, Agus Kellyanne Hogan is Hoganton kicks there, so on Memid, noch more Cohormanish, big pinte, it did on Royer, now EV2 me Garashachat son, nach well, no, you know, if I did it, Kellyanne Hogan is Soccer Cheese, Captain and there and gone out in Bliana, and Fort Lorge, Father Vigam or Bark and Croaky gone out, Lishahoman in Bliana, Homa. Council shot to Stachake, will go under Shinny Dolan go well. Council Tite, Gara, Agus, Air 4 Real and Son, Schnee on Tenu Count Diag, Corre Air 4 Real in Ishika, the Federation Yanav. Robin Murray, Leshigi Kamach, Do, Kahar Diagle, Do, Yaganish, Kimi Kadianishi. On the Ella Ershul and Ish, Eli Jackaha, Tachta Stacharish, Shasha, Breedback Ma, Hogan to Machaka.
Agus bhfuil ha sí gortathe is tólam. Cinenne at dá meach sí sin tócathe amach. Mar tactic éigent. Council bút amach a dogan agus na bhá déanta sunnaige. Anna bhá cheappas hénig go raibh sé sin bútaige í fihíliaach déanta go húnta chu fad sunnaige Emma dogan lir hóid sin a gáil Chloe Darby. Hanna sí sin isteach crín díireach a ggéile Hamilton den an breise agus bhfuil an támá bhiltain is có ní lech cúig nómatí le cahabh sa chuthe sa dó cehardíag le dó dóíag. Mar a bhí luirte gom hí an breise Ollscoil chahar bhlá Ceannais an taithí có ón seachtainna sa an cluthe. Gimmert agus an támá bhillte go cé Kenny 10 méadar amach ó máide. Gimmert a seach sa chuin is darna lehan sa bheith úna orm dá go scuilech sí fé an geansa. 10 méadar amach ó máide sí so cruisí san is na Commentator na lá chursús le chun beidir í chorás pí beag. Dacarí chorás an imreoir, broker leis an gaansanna ce, an councilna titim garistí go méile bháide, cé joigá seo, bhil sin bútagus Commentator níl sé búta nechar chu níd im ban ní ha I canan an councilna fiochan go agus hála an drasnáin, seo an leach, Maria canan a bé. Ceann eile fachtacha agus a fiochan denis dó a cú diag le dó a dó dhéag, an táma meachtasteach, cean nómatí gule le dó sa chluithe sa. Cleave Ford leis a gic amach anis agus an council búirt amach an sunnacha agus cún túirta bint leis anis bhfuil an táma me heistechan sa Cluiche na hOllscoile Corcaigh cé Ceannis dar Canary déanamh go más stop chur lethe duine dus na himdóí sínte a dalamh agus héachar sin bhfuil a gáhantar sinna tá an council imime a háras an drasnáin agus well an kick amach sin I droblód in sotha ge Cluiche na hOllscoile Corcaigh ach déanta go húnta chu fád ge Kate Kenny an scóir sin na gáilt níos has champíní na bliana se caite chun cían inis le ceir faointe sa agus dacan inis is socha iscint an méid Cluiche na hOllscoile Corcaigh ábal a scóir a háilt duine dus na himdóí sínte sa fisio an mun ibde híos san Cleave Ford leis a gic amach anis caiisiad an lir hót a gáilt inis go stocha bheith fechan ar a glóg caiisiad bád a gáilt dó a sé díag le dó a dó díag agus mór a méide dó a sé díag a chursús an éon chluithe nechar ach Maria canan a sin éon ban sa darna lehat sa chuir síisteach an breise sin agus well chuir síiste cá scóir le chéalann san in an breise agus héchar chlár a scóir dó a sé díag le dó díag agus well cúpla óna díile a dhéanamh sa tar an nídam a tócha amach a ríiste bhfuil at golóir gúil sí sin tócha amach beidir bhfuil rudéigent a chuiristeachide Cí míad inis gan second bháín Council seo amach a John taobhlín it sa bhfuil sin búltaige Kellyanne tá bhí sún cín sa drámad san ach ní dúirt a réiteór fecin échar agus well Nis nuair éhaniste Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus well gáhíle sa dóíag an ó darnach go bhódara agus a fechan ar chlár a scóir dó séíag le dóíag beag fannach blion eile níos có Munas féidir lob caiisiad bád a gáilt inis agus tapig Tíómatí le dul sa chluithe sa í fihílí stracha his siar an sunnaige Emma dogan níos Amy Harrington inis chun na council hógant cé joig seileh fachtaige Ellie Jack inis mo críndíideach mo hollár na parca fachta harráise ríiste Harrington inis a fiochan chun cín Chloe Darby taobhlethe fachtaige Saibh McGoldrick inis Saibh a chuibh roig síos caiisiad bád a gáilt sa bheith is súl go caiisiad bád a gáilt in council garach agus na Commentator bhfuil déanta go húntaach an sunna seileh a gáilt tarnáis agus an deis caiitin san bhfuil sé fachta harnáise Harrington níl déanta go bhaige Claire Dunn seileh a gáilt tarnáis ríist agus an bádór I mé machchas a bád sa Robin Murray caiú risteach inis ní léana fágus ke Abigail Ring Erliler hód inis sa an támá bheilt inis sa dó sé díag le dóíag hochneomatí caite cháneomat le dot sa chluithe sa caiisiad bád a gáilt bheith fásúil Cluiche na hOllscoile Corcaigh caiisiad ceann na chrochaisteach agus bád éigean a gáilt mar ní bheith go an táma chu ceir a scóir gáilt ón immert Abigail Ring inis ceir a scóir fachta sa chluithe go dísa ce siar a Joe Dara Canary chur brog leis a gaansan agus háras an drasnáin ón lán cholaí meach sus na parke sa spáintáibh chun na scóir a gáilt ní fecatar inis ach báde agus an táma inis dó a sé díag le dó sí díag nómad go le dul sa chluithe sa agus Robin Murray leis a gic amach an na háta chu fad a chu bútaige Abigail Ring sínte a dalmh háisí a chu réitóidirrá go sé sin díon golóir san agus kick sé ar géalte bhfuil a gáhan dámacha nómad a bháin ar a glog séta go réitóir lút bí cinnte nuair a bheith déine nómatí caite há dáhar bhaile ar a réitóir tasní bheith go dar lead an rugbí iscint agus well Lir hót a chabhaisteach chu caiisiad scóir éigean na gáilt inis sa Kellyanne Hogan cabhlir hót an isteach biste si sin imime le cairnóige ní féidir cicéire ce bhrúla sa cadíir go réitóid bhfuil cicéire go bruntaige sínte na dalamh bertacha cadíir se agus caiisiad lir hód a chahabh áde well Bhín tális na Commentator about san dó a sé díag inis le dó a sí díag a mí de fad bád a gáilt inis sa be mí de fad san bhfuil le cicna séarnú cicna éircinú péad a sfáile a rá sné bheith go siúil trán hána gin
Má chaint se báde. Beo O'Connor le mecht an áda le Chloe Darby so an ceannas táchtaí is stocha le tamlín in nuas a gathach an áda a sell fachta ar neisica fachta ge bannaha gimmar to sic sa chúnit san Nora Martin Cadíananig Saimh McGoldrick ach stracha á siad san an council Lascáil to stachad sunnacha ach rilan van táistin úsádig an réitód bhí sé sin ecolór nar héidir an réitód a liútad san Capas Hennigar of kicks an sunna ge Cluiche na hOllscoile Corcaigh ach ní dúirt sé facin échar sell bheith Abigail ringanis fihead méadar amach an máde túra sé sunna kickan na Éireann is it sa bí cinnte Ollscoil chahar bhlá clia an táma mé stacharin ní lach 2 second focus a chluisa 2 second an táma stigarin Cadíananig Patrick Smithinis caha sé is lír hótsa chahavastach sell is ge Cluiche na hOllscoile Corcaigh Caha bála gáilt Caha bála gáilt Caha den ag an dorna chuir leis an gceansa Fordar bádan san tamlí Beo go hin ach bhí sic sa chearnóg ní raibh sé sin an spiúcan échar dorna chuir leis an gceansa fachta go EV túmi Saimh McGoldrick inis Cadíananig Saimh an féidir le spás ag an gáilt an féidir le broig a chuir leis sin Guantamach gan na himidóí ach an buretóir rá bhfuil kick séir géilte san agus na cosantóirí ach well beag íireachta is ar bhád inis an sagan bí cinnte the sun dó sé diag le dó tídiag na himidóí fadamach síar ar líne níl facad níos fácas a chluisa Nómat inis nach mór catig an réitóir da had a 2 second a hís ar úr nóir sagam cé hágant tá mí de fadistí sa ifre tídiag Ellie Jack tógan de council caisi mecht gor bád sa an dúrig a réitóir nómat eile dom ní dólum gníananig Ellie Jack a scuile féig agus Harris an drasnál beidir an dúirt a réitóir go raibh nómat eile na dul beidir go dúirt an réitóir go raibh nómat eile na dul sa chluisa Cíhimí dinis, cícamach Robin Murray, an a háachta chu fadanis, chá scórchan cín, dó sédiag le dó cehardiag, bhfuil cícamach cleachtacha, bhfuil cícamach diantacha i drénáil, don basta seo istí go gluthe mór, ceall mór gríl lascáltamach a John Lár na Parke, cé eog sellef, be Emma Duggan amachta John Liller hóde, a ché búirtige Aoife Healy, chá scór idir na fórnat sa, congrachtan seastanis, Cluiche na hOllscoile Corcaigh, amachta Lorg bádinis, Aoife Healy, trasna na Parke, a fachtanis ige Harrington, bhí deisir bhádige Harrington cúpla nómata hin, an Yoshi Deisile, ga chéan imidóide mo chuir barcanis ar taobh bháin den barc. Beo O'Connor me histachar imime le carnóige, cé eog sellef, búirtan sunna Lia Fox a tachtamach leis na lirhóide, fachtaige Emma Duggan inis, han táma me histach. Há nómar catanis ar a glogad sa bheisi an réitóid, a go dair a réitóid a meachta bhaile tránhónig go sé an tarna le an rugby, a lis sé fachtaige Kate Kenny Mumhan na Park agus kick sé ar géiltid san níl, sellef fósaige Emma Duggan inis. Congracht an Chastáil, Wilchad chun an cuppa bhuacht an rábhlíon as a chéile, Corní chun a chúd, an corna smó, an sa tíú le bhéal, i Bellaman agus bute ag Ollscoil charbhlá clia, in ambreisin sa hís in Institute Teicneolaíochta na Mún, hís a Ballinaspi cúnta Corcaigh agus well, an cuppa bute ag Ollscoil charbhlá clia, téis ambreise, as a féchan síos ar na scórna, an báde sin aimsethe téis cúdneomatí in an ambreise ag Kerry Owens, snéan báde an thugan bua dó tránhóna. Anna chreidúnt de Cluiche na hOllscoile Corcaigh, churdar ga chéan rud a bhí acu isteach sa chuthe, ach bhí de róhearra in éide. Anna chreidúnt le tuairt de cúplas na himdóidí ar a cahabh gansaí dearg agus dómh tránhóna. Bhí Aoife Healy go húntaach ar fad an Mumhan na Park bhín Bertson le chéile Beo O'Connor agus Kellyanne Hogan go húntaach ar fad na chéile. Agus chun tusig bhí Abigail Ring a cheimad a sic sa chluthe Cluiche na hOllscoile Corcaigh leis na scórna a fuair cúpla scór das fachtaige Ellie Jack chum má ar an taobhile siad Champíní Ollscoil charbhlá clia an tarna bblion as a chéile agus beag Stephen Duff an a hásta tránhóna sé meach suas a bhóthir tránhóna. Agus well, na Champíní fiochan síos ar a listed sa, bhí Emma Duggan, teachta seach sa chluthe bastí, agus nuair a bhí sí sic sa chluthe bhí sí go má, Kate Kenny fú sí cúpla scór an a dheas chomá. Ach ben bháin, I cheasamach an sosa darna le, Maria Cannon ó cúnta bhío. Sí an bhean fór na scórna nuair a bhí siad a testáil. Agus well, sí an bhean a tránhóna, agus beag ceiliúra mór grí ag Ollscoil charbhlá clia bí cinnte the sun, sa meach suas a bóthir tránhóna, den tarna bblion as a chéile, be siad an na hásta. Le cloisint, gohfuil Corní chun a chúd, meach suas a bóthir le tránhóna ríist. Agus well, Champíní, tarna bblion as a chéile. A féchan síos ar a listan son. An na chluthe imar again Bertlár na Parkinson ige Ollscoil charbhlá clia. Ciara Banville agus Chloe Darby bhí Bertagus an go húntaach ar fad níomh Crowley bhí cluthe maithe sin chomá. Ach ben bháin nach raibh stocha I críoch nu amach an cluthe an son. Ifir a fithe cahadan son caffar creidúnta thuirte finiúla McLaughlin bhí sí sin go húntaach ar fad chomá. Agus Maria Cannon sin mBan ó cúnta bheo a thugan bua tránhóna tá Ollscoil charbhlá clia agus ní fada bhain inis an gcupa a ghardú háil sa seastáin ag captain an Éireann Emma Duggan ben cúnta enemy.
Ní fada bhain inis ardú an cupan sa an Institute Teicneolaíochta Corcaigh sa well Ollscoil Teicneolaíochta na Mún a gléachtar inis er. Mhuir a bháin Institute Teicneolaíochta Corcaigh bhíoch er. Agus ní fada bhain inis ardú an gopa Haldaton sa Seastán agus well captain an Neman Duggan amach suasan san chun an copa sin a háilte agus well be Ceiliúr Morgan daughter an bus trán hóna amach suasan san Ollscoil Charmh lá Cléabí cinnte go méid clear Ceiliúr Morgan trán hóna mes nach mór well Naon uras fé hís at Sathairn list trán hóna agus well den uair eile san a loch bain isteach de trán hóna big an chreice cos an trán hóna amach suas a bhóthar agus well Neman Duggan inis Súlan is an cúpa sin a hardú agus bhfuil teile a Cluiche na hOllscoile Corcaigh idir congrach trán hóna agus is féidir lá é sin a hógan isteach sa blion se chuún a fechan síos ar a liste an chud is mócha sa fós timppla an blion se chuún se a caiúnta na bhánú duna bert sin eile agus bhfuil ní fada bhain inis ardú an gopa ud sa agus bhfuil Neman Duggan a fannacht an rá láimh chu réir. Congratulations to DCU who retain the ownership of the O'Connor Cup. Fair play to you, what a great game, and the effort you put in was absolutely fantastic. Just on behalf of the HEC, I want to thank a number of people who have made this weekend possible. In particular, the staff and students of MTU Cork who have put in tremendous effort to make everything flow so smoothly. In particular, the committee that organised this event, Christine, Norma, Irene, Lauren, Brian, Kevin, Sandra, and all of the MTU students who contributed. I think they deserve a great round of applause for running such a great event. I want to thank the referee and his officials and the umpires for contributing to what was a very exciting game of football. Thank you for all of the time you put in over the last 3 days. It's genuinely appreciated, and we really kind of appreciate the effort that you put in. So a big round of applause for the referees and officials. I'm delighted to be joined by Mumhan, who is a member of the HEC committee, and he is going to present the Player of the Match award to Aoife Healy of UCC. Agus lecht na himara á bhrunna inis at tSaoir im deodan sin Cluiche na hOllscoile Corcaigh bhí sé san Aoife Healy chu é mar chluibh hí siú trán hóna be sí díachchas tócha meach de bhaile nach bhfuil an cúpa áthúir de bhaile ach nuair échan sí siad be sí sásta leis an tuire agus méid ibríonn sí trán hóna is féidir le féchan siar sin agus be sí gáidí tócha leis an gradam sin áthúir de bhaile agus anna chreidúnta chuir sí anna haspáanta sa steach trán hóna go dtí sa agus well ní fada bhain inis ardú an cúpa ud sa Neman Duggan fós a feitheamh fós ud sa agus i bhfuil seo chuún inis é. O'Connor Cup is to present the O'Connor Cup to Neman Duggan, captain of the DCU team. Con 8 uair an conbóte ag Ollscoil Charmh lá Clia agus Cluiche Ceannais lúdig agus a béic inis a leanóg i gceansa agus a anna hásta trán hóna Ollscoil Charmh lá Clia Champíní Corní chud a chúd 2024. For a chuirsálaí an bhar léarthóid sa marsaí misteach sa chuúna ríis agus bhfuil go darbín léarthóid arás bhfuil chiad scór fachtan sa hagan tá chiad scór fachta Council búta machchan agus bhfuil preseachtaíonnta den gicamach a trobláide buint le seo do Corcaigh agus an Council báte isteach sa líon tá agus túsóide hace cí meachtarsteachan sanna Jo Lia Halloran Lia níos fé méidir amach an bhád bhfuil sé sin fiochan go bhfuil tá an scór fachta ce Tá méid san na hOllscoile Corcaigh Bertíarnson Bríd McMahon is síl gáil tíar teach fiúla me glachlinn garachíd brochar leis an gansan agus é sinna fiochan go húnta chu fad scór even fachtan san tuairta buint le seo an féidir an passion na háte stachan san déanta go maithe céim passion na chuirteach Ellie Jack a fiochan go maithe san bhfuil an scór san brat bán amach an áde hí na bertastíigh if the déhanne sa marsaí garachíd há dain sé buint le seo marsaí garachíd ar bháin líl feicla déanamh ceap broga chu leis agus an council chu haras an drasnáil ní díagar níag hasí garachíd sa Abigail ring chuir sí seo brog leis léarthóid Garachíd ar féidir le scór a cháilt an council na crochas suas a spéir agus haras an drasnáin agus ádan is se cut sa ina éis seo hané nuair bhí na scór na tastáil é
Madar earlier hold agus broke curl shinnig says will go under shinnig ta she shinnig mar Harrison Drasna Ollscoil Chahabh Lá Clia agus will Garrett Kellyanne Hogan dient go man son killer hold factor Nashke Hogan will ha chance avoid sama khain she shale agus and counts and courage Abigail ring inish ka she so Cluiche er dat Hoganish I Garrett it so casted him both of on agus well will nearchin glantanish ko is Cosentori agus dient go man kegen the hall Beo O'Connor Tori she fake le corner go here the titim stiga mele avoid ha dain share winter shot probably get out so shacks the hole oh widen day the son Emma Morrissey Emma so Cluiche reach Kenny Machid na law Duggan inish dient mele bautike agus and brat ball macht an order agus well she the lechen more Connellish for his stat mach on mod Ellie Jack le Kitog and Council Croft Stachenson will go the Casser against and Tom Council in Harrison Drasnan agus Garrett ha kun tour to Bintle Shahanish Taran Eden BEan BEO so Crochishis for his stat mach on mod and federal his boss of vi Tarker Janzitson achas komma war han Council I'm Shistigitson ta vi Straka Yelevitson broke correlation Council is a Council if you can go well agus and Council Factor agus Cora Harrison Drasnan at son Mary reached on a loaded agus stop a Henny faded agus kicks here Gaeltonish so Abigail ring a federal his score hall broke correlation Council agus loch land the Corcaigh and only Lenach Kinne Egan Tianov and Kinne Diantanishiko Maria Cannon a Shachajo carry on soon call in Hodish and stacks the hole agus border agus Cluiche Ceannais Ludig agus a bake againish and all you count so agus a Donna Hosta Tronhona Ollscoil Chahabh Lá Clia Champini